Now just say my sacrifice. If the car was a trying, as I was, what do you be come and so for the idea? What told so? Now was I don't want to pass yet no more. Holy pity my heart lost. Me and I kiss no top was going to know. Means I went yet to a room. Yes, all draws will come. Why did you do? Just still our one in the intimate country. And I was what immigration. Also for to anoint away. So for to go to what's your say? Now, Mrs. So for 2 years, what obeys. The wife is one for wedding. What fun would you watching war check? Yes, what you do our tongue. Look up, Kunta. Now, yes, what you can see a tongue, Cabin Biaton. Cabin Biaton. I quite your soul, look at Jesse, yes, Moja. Now, man, Ghana, that man is better. I forgive you. When we saw with your Tamanka. What an answer, yes, that's what to put degree. Can I put self-idea in one's war? This is a Kawana shower road. I hang off. What was that wrong beginning a road? The more now, pre woman, meow, teachers and prophet Brewa. Or started Chrono, one started to say, and I have prophet Chamwa. Yes, a degree. This town started to say, put in the creton. Then a creton, then a creton. Said, yeah, drum, no what to be so there. Yes, Baba, what you had transfer friend and young quality Yabonachi. And what? Simon, the way you met us. Whether you like it or not, was a catamo, and a catesiano, I don't know, and no bad dress when you're never on your bar, when you see it on your bar, when you're not on your bar, but no shasons get one open them front, open them back, open them side, open them side, a garment, or not say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, my rasta, and the back quiet, they are some Sasa, but I saw them also 40, I saw them over here, our catchisty. Our plan, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. Who saw them a man from them was a day. A drama you say, Pacha. This is for Gumana Quasiana, and yes, a babu mention, not a babu, but come some dia, and yet there's what Pumana Quasiapadia, and the brother you want to report yourself. And send when you pay invite you, because you never pay invite to a Joe. I won't pass your good manager, but you get before some, and I did a demo man. What you was so slim, what you was some muslim, what Pumana Quasia, what Pumana is getting, Pampon is so, everyone will become yes, and what do yes, repent. I am yes, I'm branch, I wish we would know. Obama, we am Quasia, they know the few watching. You are Bushum, ya. Now you catch us as someone who was a forget, and yes, why, or swap planted, a bit mad. They can't put us in the museum out. When this one to our this one tell, this was our pastor, Jania day. Who is our prophet, Jania day. Now, so for up Tonga, what did that a day? Your mamma message in a Johnny. Now, I didn't know from you, Radio Radio. No one yet, your messia, now 1 year different nano. So for Nanka, it was one thing. And I'm with them when I saw them. Yeah, you become a much fine as a frog. Oh, but yes, I bet yes, some apostle, what my Mikas. I see it in a Ghana, Yatia, near Brenas, as you say. Narcissus, and a Ghana pine. Never ponies are for Nantian, Babu, any follow. Apart from Babu, that's also being a Yadia, meaning baby Quabede, over here. And I ain't your problem. Tiabu, we are the Papa, we are the Papa. I was you was so. Now it's slow and son, do my old boy, Yano. Yes, no, now the only Obas Porto, who in Porto, Obas Porto, who in Porto, Obas Porto, who in Porto, I'm a try, be a pretty baby. What now? What did I'm a man pea. Now, dear, what is Fambi, who in Porto, Obas Porto, hallelujah, amen. I'm trouble, and yes, I take you now, Apostle Quadman. You know, put your moment, the moment, say, Operation Feed Yourself is never too late. Hallelujah, hallelujah, amen. Ye do body ya wasi. Obambo ni ahwe so pa.
odi adom yema enne atu asomdwem na asenka ne din da amen adofo no musumfo apostle ko adwuma ne masan mu adi ahie mu ne ye be che obo ade ya we nasem mesori an waso ne tie nsempa no no ma ade ya obi pa de ma ho ene topic e be yi misrawo ya tu dini se onyankopɔ yawe ihu onyankopɔ yawe ihu Arofonum. Do you think you go be baby no? And the Bible baby our questions. 41 questions. Yes. But give me a yano. Not a turn and it's a so say tabo. Your bodies were me my apple. Me my kosa. One young poor boss who bass asano. Chokun posted in womb. Papa. Now so wouldn't you and then we are so. Then you may be see. Order for Bible can say watch out. You read the book of Proverbs chapter 8 verse 17. Proverbs 8:17. Would you Bible? Bible can say niacha. Would you Bible? Verse number 17. Yeah. What we read actually quiet. We read Naku actually quiet. As me abe wo. Then just a man number some. Now the he. The first I see where's what. Meso bachelor by am. Would you Bible? Proverbs chapter 8 verse 20 verse 17 yango. Verse number 17. What's it mean can say? Medie. When you go pass one there, me do one now do me. What do Pia or done? Some school done. I was saying, you go Pancasa go with a pin no. And we say there is no God. And not yet. Or because we ask them because you've been a boy. I know I want him. I mean, I want another baby. I say, it did nano, Nipa can't do a pet. Yes. I think you go pass so I can tell what to say. Me do one now do me. What do one now where they? What do me? What do one now what don't? What do not do? Yes. What? It's also a run and fun home. And yet, dear, what just wanting in Cape? Something I made you or what you are. I know there is no God. Now, some I am going for canon. And I meant to myself, oh, beside we are see our tea the hill. Oh, I was in a pony on. Besides, said, dear Ben, and your dear friend. Okay, nice question. Besides, said, dear Docuna Bengu. Obeka just said, Yet the Molly. I'm part They Docuna Bengu. More. Besides, said, dear Molia, or see a dear bro. Watch out. Besides, said, dear Burano, when you know I did. No, and the dear dancers were Jimmy. Papa. Wouldn't the idea Docon? Wouldn't the idea Molly? Wouldn't the idea bro? Not just will be your baby. Oh, yes. Wouldn't the idea Docon? Unim. You be so to be no say a mole. Yes, besides the idea Molly, I'll say a bro. Get the idea Bura. No help. Or Jimmy for no job. No help. Just wash out too. What's happened? Weapon. Besa bro, dear Nunia bro. What baby weapon? Yeah. I just a bro, Obina bro. Yes. Et be do mo me. And you pass what the one or don't know. Omo mo hwa me No, ntam you are in Tamno. Omo me. Ubehuno. What I was over Ranua, maybe I met Chow be the Bemu who say there is a creator. Oh, yes. The Bemu is open a boy, yes. The Bemu is open a bomb, yes. The Bemu is open a bomb, papa. The Bemu is open a bomb, mammy. Who come when you open a bomb, been a bomb, and then what don't break. Then what get the young upon the wheel. Yes, and Cotton Huno, and Cotton Abamo, and Cotton Nasuchimo. Yes, I want back to yes, Baba Casamiacho. Yes, I would the book of Exodus chapter 33, verses number 20. Read the Bible. Exodus 33. Verse 20. What's on Yankupo say? What's on Yankupo say? Only part to me, Hunumanim. When you born a Casano. You yes. Also depend on your name. Oh, Hunumanim. When you pay Hunin and him, and Yankwa. Till the back in some phobia, no, wow, maybe your baby. Maybe I tell you, possibly new day. At here, new order for. And Yama Papa way, I am. I just said, new yes. Oh, you can job. Chapter 37. Bible can yes. Job 37. Verses number 23. Verse number 23. Bible kasa. Otumfo no. Yeah, otumfo Nyankopon ya we no. Enya dia ye hunu. Yeah, enya dia nipa ye dia no koso ehunu o. Oye tumi mu kase. Oye tumi mu dan. Kase. So Nyankopon no ni wo. Wow. Onchi atemu. Onchi atemu di watitana ni so omu a. Ene atukuba ni mukura kwa chisan. Atukuba nanim atisan. No ano fom. Etutumfo no. Edi Nyankopon tumfo na obo so ba asase. Ye hunu o. Oye tumi mu kase. Oya ye duopa no ye hunu nti. Obi aye duopa. Oye tumi mu kase. Oye tumi mu kase. Onchi atemu. Me da na dia kira wa wutia me no. There is a creator. Yes. Ye wo bi obo so ba asase. Eti eni pensuo no.
Tiba wutie me na suro no. Omo akuma mu nyansafo bia. Omo akuma mu nya obi ofosu ono. Ono a. Just na ni suro no bu no nyansani. Papa no mu ba ku ba. What it down? No achew. No mu so ye tu no. We ye hu. Nam so ba che. No ba yam. Tiba was it depends on ni pensuro di obo so ba asase no odofo sister so no ya jamayo ya sono ya antan ya wi ya shisha ya jai e friends masturbation wo kun won pra wo yi won pra jayo na nyego pochi wa ho ba chire wo any pensuro no ni pensuro nyakopon wo omo akoma mu nyansafo bia what Yankopon mu akoma nyansa I am preacher apostle quite man the Bible nwura me fa Bible nwura ni pa o okay 1 Corinthians yanko 2 Corinthians chapter 5 verse 11 chapter 5 Bible case ma kire verse number 11 koso yenti obo ade asem koso obo ade se na so se yenim ye wurade wo hunti me okwa ta metie yi minim ye wurade ya je nkwa Yesu Kristo Messiah ni hunti ye gya Yankopon obo so ba asase ye kasa kire mo sai ni hunti aya ni preacher me pese metie fu a etie preaching no me kasa kire no mu nyire hu ni sai hunu ni sai Yankopon obo so ba asase ni hu tenya me na di Bible hu na dabi wo de Bible de bedanya di akira amu the creator no said ye ni su ne ban ya dai ete osi ye dai wasi ye de yenim ye wurade wo hunti yenim ya je nkwa Yesu Kristo Messiah ni hu hunti ye kasa kire nipa se wo hunu ni sa kasa nipa bia etie me okwa adwuma se mu hunu ni sa na hu mu hunu ni sa nyese bi de Bible na ehuna mu hunu ni sa na Yankopon ni hu wo de otie Bible ba beka se ni akira kan Ephesians Corinthians chapter 10 verse 9 2 Corinthians chapter 10 me part of verse 9 yeti omo ade asa with your Bible kasa na manyese he okwad me preach ya me mpese me yem obi me preach achechire nsem bi ma nipa bi hu ni say me de ehuma ebeyi mu hu me de huma we me de behunahuna if ehuma ne de wo de me de huma we kura to nchan ya me wie me kan nsem mi achew na ba hu say Yankopon hu hu yes sabe de mo we kura to nchan ya the Bible was it manyese anyese ma ba se me be preach me de huma e ba beyi mu hu se me de huma we ebehunahuna if it's ehuma ne de if it's huma ne mu nsam de ya kase edu ya kase Bible na kase emu adan emu odu na mu adene yes o fa na tra ba trama de kuma mu yedu so be yedu ama ko ba de manti asem na on fa ne sankan eti obi a waje Yankopon adi so ye Islamic we Islam ni we Christian we Judaism said you ontie biara ne tie me na se o wodi mi ade free creator no a anya mpacho tie quotation we Peter chapter 1 verse 17 First Peter 1:17 verse 17 Bible can say much na se mo fred de onche ni panim na se wo tie me na de o fred de onhwe ni panim no buaten na de obuaten wo wodi mi ade free no said you obi adwuma tie we wo frɛ sa wo Yankopon no wonhwɛ nipa nim wo frɛ se eja wo frɛ se eja wo de wo se eja beja wo so ye ja wo so yes wo de hontew wo na frɛ na eja oh they just obi wo so wo frɛ se wo de me money di ya wo de crunch so wo obi afrɛ na eja oh wo soro dia ena mo mfa suro emo mo bra o ewa ho bi atena bia wuti woni ho bi atena bia wuti no woni so awo woni man frɛ ni awo bi atena bia nyom no wo Holland wo ya ho wow stranger wo Ghana wo ya ho stranger Togo wo ya ho stranger Holland wo ya ho stranger Jamaica ni wo ya ho stranger hey me pacha wo Germany wo ya ho stranger wo events London wo ya ho stranger na arawo sam ni say wonu kra wo mu krom do ta America ni kra America kra ho okay na nya wo Africa na akọ ho wo ya ho mu mienu ampa wachire ma me ka kire wo ade mra ho so eti ya wo asase ya yetisu yi ya wo ya asase ya yetisu yi mo mfa suro emo mo bra ni ebe ho ye bra mi mu oh ni man friendly na me ye wo fem ha masasi me ha baby mini fi baby wa oh ha obrani amani na ye di firi hwe odofo edi mu adwe mra wo so ye wo wasanse a yetisu yi suro eni mfa suro creator no na ye de e beja ha ye den akọ mesi yawe ni wo hu yes ni wo
Yes. It's the Bible can say me at your own into what ya. Me quote to Bible not the book of Hebrews, chapter 11, verses number 13. Hebrews 11, verse number 13. What's the one you know? So, what are you because I did so. Na kwaso And I know we are. Jesus na wemu na ya dai. And we are one son, come on, one son ya dai. And come on, Nemono. Woman, Crono, teaching. Iti ebi ma pakwa o meji ni di Eye na two kase ye krono two kase ya hoho ene am asase so eti sa ye na Peter ka cha yen say mo me fesuro ansu nyankopon awo ya hoho ya asase so a mo anim na ho so yes stranger hoho habraba wo wabeka unye bi na nsia no free ha koi unye bi atu ha okọ no bon tu su obi ko no why obi so ko no court to glory court to eternity transition oba ko ni sai oba free how na one na do mu say yes oba bo brafo pa ekọ ababa resket sha ti Kristo be bet ma 5 minutes to curfew Daddy alampai Daddy I am aware Daddy abinwa Daddy yekodi Daddy pusha Daddy legas Daddy apus kelenke Daddy kotuma mi roto Daddy one door Daddy see truth Daddy na pacho oba be se bet ma she ye bie boda Daddy and then abai wa bie na pacho to go boda ubi a mi bisa kwashi ka bie nwura ho atukwata mfa ho taxi mfa ho uber mfa ho trotro mfa ho no ba be se so bie boda asembe no person capture Ghana for Yakubu na mo be dai okumensa obefa ho yam friends ye jey panya less Yakubu your friends tanko nya obefa ho alasa do nyama bete pampan we fa me no awie no Dorian no so saka o bie boda kasi bia na ho bi ho wie ya o de hwe me sabe won we bia de hwe me a wo di be wu akonta no wan so ba de no me be chose nyankopon lafote ba be kase me acha the book of Kings chapter 19 verses number 11 yam ya wo First Kings chapter 19 First Kings 19:11 me pa verse number 11 no how was it what I can say was it ye na Elijah and what can say we Elijah so hunu opeso hunu nyankopon yes le tie Bible what I can say Freddy ko tira me polo so nyankopon say Elijah Freddy be se ko be polo na me nchawa awu awurade anim awu ya wanim na hwe na hwe awurade betwam twadiampo awurade betwam na enframa kase na enframa kase bi aye pin na ans no betwam ti o enframa kase bi na boy papa me po o betwam no na bepo dai papa ejiri bepo obubu mutan na mutan ejiri ni nyina di awurade anim ni nyina di ho anim awurade anim o de shiwi betramo wadwamana sa ususle o de sle sle na fakọ na ni sa so mu a Bible say abotan o mebu atayo wanya tamu o wo twem keke no eframa kase yete o be chia keke no akọ obechire Elijah say Elia ni betwam emframa kase di nanim papa me po pai bepo ebubu abotan beti na bepo dwiri ni nyina di awurade anim ni nyina di otumfo Elohim ya wanim nenso na nyamframa nim na awurade wo obahwe mframa no onim mframa nim wow na emframa na chi no asase woso na betwam enya asase woso na awurade wo obaka so asase woso onim nanim de di nanim convoy di nanim no convoy di creator nanim no yes asase woso ni convoy no asase woso na chi no oja eja edane pa betwam ni nyana Elijah fo se owom nenso enye janim na awurade wo Elijah hwe janim no ni janim convoy no kwa oja na chi no enframa bo brawo enframa bi bo brawo eni bi di akire ba eni bi di akire na eba eni mu na awurade wo eni na ya wewo wow hallelujah amen won say ye obi obo so ba asase pa to bobra dwene ho abrantie hwe bebia o tasase da abawa bebia o skirt da wo do so tere wo nwen ho wo se won tija o mantam a wote mesamo mama ni na ho yes mama ni na ho na obi na boy ya ni pa ko obu akonta akere no yes wona me ka kire mama ni na ho na obi na boy ya ba asase wo de ha de bi eni bi sisi wo wiase a ya de ama scientists enso ni mo hwe
Bina ya oba de nsa no adwuma wayo. Obi a woni wiase ho ba bia. O se minim wei. Me be kansa mi acho Bible de kansa mi acho. O se eja ni twa mu onim. Nyakopon no chese ni nusutia no. Yes. Woni mra wo so. Kansa mi the book of Exodus. Okay. Hwede Nyakopon action you take you a friend saying Egypt as Exodus chapter 10 verse 21. 10:21. Actually you go take Egypt as Esundri. Was esumi ya dan Edri. Ne rani catch Moses say. Awurade kasa kire Moses say. Trimusa ko ehunum. Moses. Trimusa. Moses. Say Pharaoh so on temase. No onyi ntum say me na boss ro ba asase a. Pejansa ko wi. Trimusa ko ehunum. Trimusa ko na esumundu mizimu asase so. Esumundu mizimu asase so. Na enya esumu a. Na mani ebeyi esumu a. Wo somu ebeyi. Somu ebeyi. Ha. Ade we esi wa asase so. Wo di Bible mi yanko. 22 no. Verse dey na see here. Was na Moses 3 ni sako ehunum. Peja ni sako wiem. Na esum kabi. Edru mizimu asase nyina so. Egypt. Nansa 3 days. Verse 23 no. 3 days. Esuma duru na yesi ye ne Bible no. Obiara hu ni yonko ani. Efe obi hu ni yonko anim. Obiara nsori afiri tena bia. Ka ba bia wate. Nansa And your friend is stay where you are. Na Israel for nyina de ye. You go skin if be steam. Sankwasi ade we ye. Asemo. Obinya ke steam no Enya eka. no gina ho. This obi banana side. Ekano. To be chosen black by Jones mama family zanka. Obi ansha we mrafu we. Na nipa dia nante oba dia o hwe me ajibi fe yo. Hey. You will shake me. Una mo beto to pa. Ege beto. Na dey san kwasi ade we kura free ni. Ene computer asisa. Shake me. Computer be replace. Be twa to. Omadi hu yemo. Amen. Omanti asiebra. Mon foni senka. Amen. We dey creator no no yom sa o. Yes, stay where you are. Omati sumunum na dey see dey be mo hu say Yakobon hu hu tie. 3 days. Obiara hu ni yonko ni. Obi ehunu no Pharaoh no hu ni yira nim. Obiara sorry Pharaoh hu ni kwa nanim. Yes. Ana ne nkwa so hu Pharaoh anim. Yeah. And the whole of man he dey see yo. Obiara sori afiri tena bia. Obiara sori afiri tena bia 3 days obi ati bia o te ho na adwo so. Ho na ye bi. Yeah. Na Israel for there. Na Israel for there. O man kro na mu no. Omunya han. E wo won tena bia. Hu se to ti sum nu a. Hu se han bi wa. But as obi a chekere wa tena esum nu. Hu tiri nyane ma han nim. Ti se Ghana na one side aduru sum. Na one side han wo. When they bet my side away. Hey, e creator no mo. Et be chance you won Yakobon bia no ho ye dan. Hu no boss ro ba sa say. Ni one dance the media show no. One na wura ye finu no. One na media dance show say twa dance ha be wu ha ye dan. Wow. Pensa do jansa nom mentien krofobia ye nchechire bi ye won ncheche Jesu ni mfaso bi ye ni so wonu musa na eden tun free san nchechire fo no ade ni sawo ananim se bayifo kro ye che bayifo a bayifo ti bi kasa me na me den sagra wasi bi yam ade pa ye di si obi yam dabi ade pa ke di si obi yam ane na bayifo bi kasa me na mama obi ayeye asempa na wakanisa sensa no mu ya de papa anka be yie ma ho yeah obadi amanti asemra Amen. fani senka Amen. abanti ase wo moni mra ho so moni mra afaku boya wo dadodo ifye nyago pachi kwa na suro no ye nyina ye betinya bobra na obodi bio but suro ni ye suro creator ni nti ana ase ya bra ye ho ase Yes. ye ni si be frasa ase so akọ akonta che ye bofo ni ye yase atamu mu mpa ni hu wako got crania got rice the ketrano me pastor judge ni tam ni tapoli no no dey table so pan na ya mo je prime ni pampo na ya mo je ni pampo no pampo na so the Supreme Court ene my lord wanu pa wawo wanu pa wanu you ka wanu pa ani ni pa fam no na mesi na moni mra ho so mesi ma woni mra ho so papa moni mra ho so ate bank manager moni mra ho so politician moni mra ho so papa no bi le bo wo ba gbogbo akonta na ni wo hu dodo me be chose me go police ba nte ba hwe o be ka se mi wo Psalm 77 verse 17 Psalm 77 Bible nkasa verse 17 Bible nkasa was imnukum to enso bi enso e to no me pese me ka se mi kire mo nya ma dwen se hwe vapor na di nsuo ba wo Onyankopon de to nsuo if you don't I'm telling you today also no to nsuo bri
Ewiem ton dede. Na oto nsuo no pese o cheso no oto. Enti ewiem ton bete. Wow. Neden papa nyinam. Na ejan eno ototo ni saaro. Any light in no. Parasa payram at chi ayna rema for light. Me aro no. Verse 18. Po Oma prana bubom. oma prada bu bom. Ewum de chinhia. Bete apre de bitimi ka bete papa na kola biate kai. Sinium. Anyinam hyerewo asase so. Nsuo ni tonya suba du na besina light. Wow. Na asase popo. Na ni party dem in chance de timu Na wo so. ensuo bitimi to na mframa namu na wo dan de dan ya no wo so ni sheki no no bi aye lam Ne kwan fa pum. ensuo no to Hey. o me se wiase o ensuo keke no to Yes. wo so obi ani ho Oh. hwe nyankopo actions o take Yahweh is great. Ne kwan fa pum. ne kwan no de fapum Na tempa wo so pi o mu. be tro secret no Nansi ye hunu na namo. ye hu na nam o fa nsuo no o fa pum esono wei ebo pum the Bible be ka say mo the book of Amos achirawo wa ko esono wei akosi pum Amos chapter 9. and what triple nsuo no de atwagu asase so Verse 6. ase ne kwanda pum ye de be de ade kwanda What's what sin in some so so se ni nsam so we fa Osoro. esoro ho Tulu kuntum fa pem asase so. and what to oso ni se kuntunu akosi apunum esi asase so to dira wo de opeso wo de mekanya wo ko gina mpo anu a aya ahwepo no wo ba se wo hwa na ekwachire na ne so na edai abum Yes. scientists jade o chere no ata ni vapor smoke na ma nsuo ba Dabi. vapor smoke betimi di nsuo ba but etimi nto nsuo enyiri ala jogota Dabi. man nya memfa ala jofo Dabi. gaye we ahinu betimi ahye Ahia. na ma nsuo 3 drums Eh? nyankopon ne to nsuo Yes. and what be bi otwe nsuo ni fa What's what tulu kuntum fa pem asase so. se ye ka kuntu a ya tra downtown no Yeah. kuntu ye adua bi a ye ko a yes. wo di wo fa mu a wo ko ba boso a no akoa One. na de wire asoso Yes. na de asu afidie se o de pa krante na kusi ana wotwe ana odabo ana ofui san no so no akoa ne san no de kosi punum No eti ofre aso se na aye Yeah. ene besia Besia, wow. ene epuso atwa wiase wan de Eshia. me pese me kire wo se wei enye bibia na wo na de ne pe ba ye Dabi. wo bi na ye Yes. do not let anyone deceive you At all. Don't be deceived. and mo bi na da wo wo bi na hye ya Yes. enso na to no mo mfa ma din ko didi na nature my dear sister my dear brother Share. there is a greater obi na born nature. hallelujah Amen. babu ne kasa ma cha wo yes. Ofre apumunsuo. watch apumu nsuo We hwie gu asase ani. wa hwie gu asase ani Awurade ni ne din. oba dia ya wani ni din unsuo papa we unsuo papa we obeka se mi acha wo unsuo na tie bible Yes. okase bi wo Jeremiah chapter 5 verse 22 tie Jeremiah bible chapter 5. Koso? Verse number 22. Verse 18 yanko. Verse 20 yanko. Verse number 20. What's it mean, Kase? What's munka ye kopo What's ye. it mean, Kase? Wenche Ghana for Mo what? want to do that say. Made the whole world will be asonte. Montie ye yo. Se munti apostle Oman what kwasi man. afa mo ni tre. Mo amunsi mun what tre so mun ni tre. Mo wani sumu hunu Mo she. ani so mun hunu he. Mo aso sumu nti asam. Mo se mun fante nyanko pasam. Enti mo nsro mi. Ti mun suro nyanko pon ya me kana Nyanko pasam ni. Wo nyanko pon na kasa no. Anase mo akoma ntu o mani. Ntu o nanim. Eya mi o. Wo so ye ono. Ana mi di anwea. Odi anwea. Mi tu apo ano Odi hye. to po ano hye. Da hye. Dansia. Epontumi ntra. Omo wo ne ka cha posa po na tie we wudu ano pe. Ontra. E mo ntra. Wase na so chimpo. E po aso chiri bo na E po se denara. E bi na tie no. Entumi. E po ni nsan na chi. Na se huru se Na denara. so chiri huru se de mpo. Entumi ntra. Odu na tie no a wa return Mi onyankopon na mayo ye. Nyankopon no ye gwai. Yes. Hey. Bra, sister. Eti po aso chiri ba mese wiase. Odu ba bia na tie no wo pe. No aka se ho e me hye. Yesan ko bu afa nu wa. Wa fotashi. Yes. Wa fotama. Yes. Wa foshama. Yes. Wa fa pamu. Yes. Wa fa winiba. Yes. Wa sensu anu fo nyina. Kwase azim, What's your main? kwase afrawo. Ow. Bible say, Amen. natia no, na ye won ye magay. Epo. Ema pono. Yes. Epono po obey the creator. Ow, next What one, do you man. say there is a creator? Ah. Woni pada sani nyago pampa. Wo so na nem poano. Wo sin there is no creator.
obi edi ho woni nim boa no rough that's why manim hey quiet ni o kan ba no lufio so na mo nim boa no rough me fa nko aputi nyagopon amodu anu anu asanya wo si be twato le tesi ano wa meta mo nko man load obi edi 37 years by toilet so da Debbie one boa no 30 years wo se be si ye Debbie ande so ade 3 times a day give me free gun give me free kankwamwa etimi ko bi cross wa ye the toilet se no no be ni simple no 3 times a day times 30 years toilet one pono so nyen kwala bi ukwana plantie him toilet we for bi asipona no a chan osuru bi tedi olo gase sa apumi hu nyansa metam nko obi di suro nyankopon no a wa kan ne hye edi wa san na chi okono oje ne bi ndio hweso amani body Vanessa Nkam. Amen. Obi akmanu. Amen. Obi na edi asade so no. Yes. Ono na Nyankopon. Ono pagiri say there is a greater. My dear sister. Baby I am na mo wo. Enyo wa jesa wo ye mama too much. Do so si ni wagu. Eno de. Wo kobu akonta na nene wa dom na wuti apostle okwo achibai. Na me de greater na di akire wo. Amonu say ye wo bi be kona ni matemu. Wo ni ente Nyankopon mu aten. Atemu no so frɛ. And say ye free obi court. Na busu afo be den. Na wo kintampo, obi free kintampo aba akoja na court. Enti Nyankopon ni nyina akɔhye owuom. Enti so owuo fa wa ya wo fa. Oni wachi. Spiritual travel na wo fa ya woni wachi eni oni undi na o de Nyankopon la wo nse de so bad wo pa wo nko anu mitiu o pa wo nko agafili gadochi gafili ganama one on one when I boss say yes abai wo be di nkwasi asem wo be jimi ma oni mra wo so no obi wo bu atan mi se obi wo kwa wo eden wo bu atan ni hu o Nyankopon ya we mi se ni hu to get the book of Job 36 Job 38 verse 1 verse number 1 I can yanko was never ready for you was Onyankopon obibi sa question obibi se nipa 41 questions first question was he ready for you Onyankopon so no fear hu and obu a Job say why did you oburu futuru ni Job when o ye de oburu efuturu ni when oburu futuru ni e won sem amu ni ni kwa but was in me some ni ba wo tell me say there is no God no also bobet say berima but wo just si ubo bobet na me misa won sam no misa won sam na wan ka so wie yia no na yia no wie a oba invite to court what oba ma summons oba serve letter okay oba serve na no na dem na adia ko oba defu na kam na adia ko yiwa no hweba bum na yanko ehin na sa nipa no wo obi say sa nipa no o say there is no God ehin no wo e bra to asase ka fem bra no all twa foundation ehin na wo say there is no God so wo hunu mu a sa be hu tetokro bi mu a kama mi tie o say catch no on bisa o ba bi kwa na wo te no obo wiase no obisa question ko verse 5 why not ni nsusu ya to ho ebre wo susu asase no me placha o say nsusu ye ni tape measure no ni fa no tro bi so bi aben and no ni so be land no woni demarcation woni wakatra me woni mabona mane no anchira wo kekansam there is no God o so di makeka bi no ti ana say why not sa so homa na so bi aben no ni sa so homa eni so asase na wotu na wo ya gye no e na mesi me cho say Onyankopon ni hu na dia wo ye no wo benya problem with the Bible wasi edi so wasi obisa edi ben so ana wade ni nyina so se e odi pillar ben na asase we gira so ana pillar ben kwa why na odi ni chiate buo na eto ye na yifa no Onyankopon sisi asase na no hye a oni Onyankopon bo hye on kire ebra adechia nsuma bom to abusia ebra Onyankopon bo asase wie obo so wie inauguration omu ye ya na bofo to nyom e hye ne dia ni monyam sabra na wo he ebra hifa na wo hina na wo ebra Nyankopon manyina bo se ebra omu ye inauguration abofo to nyom e hye soro abofo to nyom the David say hallelujah was soro eni je was soro asunje was soro
wasro abrana bofo bonum ani she obade ya wanimu ahina na awo Ave. wohia amoni na what Yes. wohia moni na oburu so a Yeah. moni na wo israw Hey. onum tramo a mo adwen amra fie emiwa no ntase mintie de obo so Debi. hweba bunum Why not care position up mu? why na ka posha na Napumu. epo Ebre fi asase yempue. asase pie bae no wa memepo epo bi oda nya wo bi oda wo na asase we hyepo no ene wo pie po no ekogu asase na no Yes. eti apo no ba bi oda no wonko aso obi a wo da self contained mu ni ya tu no akọ ha cheme ho unkom ana akọ ha sen room sa na po de na akọ eti na po akuru ha obeche oni nyina ni so Yeah. ka babo ne kasa che ko Ebre mi ni mu nkomi yo ni ebra nkata na ho. hu nkum ye ne nkata ho Na esu kabe su di yo na bom no. nti akoa Ehina na wo. ehina na wo okoa munkum no bo se ekosipu no Ebre mi twa pohia no. ebra wo twa pohia no Na me sisi na daba ni na na pono. wo sisi apono ano hye no Na me catch na po say. enye si defense na Ghana ban ye bi no Debi. enye no baby hye de pa no mo pa we ko si ehunu o hwe ba bom ni yanko e Wasi. wasi de Ebre ba mi sisi na daba ni na pono. wasi ebra wo to hye ni sisi na da ban Na me catch na po say. ono ni yanko pod na no asem e na catch up ne se Ehei ara. epoe ehi ala Ena brabe duro na no. brabe duro Hwe na wantra no. hwe ni wanye dai Wantra no. epo hwe ni wanye dai Wantra. epo hwe ni wantra Ese waso akira hankan no masumbo a. waso achi anta ne bo na se beduru ha Entra no. epo entra o Ebre mi hye no no. ebra me nyakopo o hyepo Ehina na wo. no hyepo sa po tu nati ya no a entra no sa be na onyina hin Afetie. so bi wa no akeka nsem bi akeke Yes. wanya no nti wanya tachirema nti keka bi keke e wo bere na aso Yes. tika na ko na ba ko fisi abo ne nkasa ne nko Verse 12 no. o se verse Efri wo na mfiti ase. o se free day Wo na mfiti ase. wakasa wonna ya de wo small boy small boy small boy Nya banku bi dia. small boy kasa tizia Basa. wota apem so kekan kwasi Kana asam drink just like that. kekan kwasi asam small boy Nya kokonte bi dia. No ano. small boy hwe ba bia wankasa wo free check wabusua wo free mu abusua ya mu na wo free abusua ya Busua na sa kola young boy small boy wo free abusua ya Asabu be one as there is no god Efri wo na mfiti ase no. wankasa wonna wadi mfiahi mfiahi na wadi au be one said there is no creator mfiahi na wadi kasa na menko Efri wo na mfiti ase. every one kasa wonna mfiti ase Wa sha na juso pe. also watinya control na juda da ben watinya kacha na jusa mem anajo dawa wiama Anasa wa sha na power we bi Debi. creator no timi kasa adiansa did we go to the book of Exodus so why you be pay Why you be? and we say watinya control na juda Wa sha no paso pe na. watinya control na pass na pagina ho and then be man no pass I dawa sa 72 hours I'm talking about 3 days Yes. adiansa sa 3 days babon kasa Wa kire adechia so ni dibre. watinya kire adechia so ni dibre why control no pay Se enso asase mu anu. wadi ani se wadi dia me no ada bo wasa dia dai Ache. wa sorry wadi madam fu bi akwa bi otie bi say apostle me timi buru sa me fo se me hu anu manyane Asabu. oba dia dum sa krofo we mu nya ye sakra wo Aho. bi so abase nyankopɔ bi ni bi no man krofo obo asai obi awe tremo am oba dia dum watie bi preaching se sanadwe no bi say there is no god into akwane nkoso nwe tremo nsai oba dia vanessa nka minia awutie me enye me na suro mi na msuro de obo wo Oh yes. ono enti na wo twu ho afiri nyama bi hu na nya nipa bi nti itu ye papa wo ye fa wo ye bone so a wo ye fa kasala me ngomenia Wo kan to aso a. o se die Wasi wa sha adechia so pe na. watimi acha de chie so pen na Wa cha adechia ni dibre. watimi acha de chie ni dibre Se enso asase mu anu mu. so on so asase mu anu ana Na won prepare abone fo mfiri so ana. da bi o kwaso e Se enna ne se da agire enso anu ase. da ben en watimi aye bita so onipa da sani betimi ni na si krem Aha. atechem na ne na adro wom
a bit my yo. So we bet me atamata the fita. And yasha a friend say, Sudi ready. Not change it to red. We bet my shot at fita manaya coco. Yeah. But at the chin, yeah. What's to me, that. At the science would even control. You do control. And the chelsea will beat the baby. A ye baby. And then what don't they? Then on Quadia. When you also, on Yanko Point Yahweh, no, they. Casanamenco. Who can't trust what? Verse 17. Was it when you were walking to see the actual one? Was it a massa? We'll be a war branch down. And I said, well, when was someone to get that? When will soon be up one? Was it will be a man no pressure? You mean to Tiana can provoke campus yourself. Answer what the gun and I won't Kunya by a manada. To suck baby one and daddy when you are some now quarter. And I was a hair. See a demra. And a casa or court. Party, Oko quarter. I know when you say Jamaica Casa no found wedding. Court no, or Tiemra, but the man a Juma, and you are Tiemra, no demra, a Yimra no. Unimua, and you are some Munubia Nagoka. Party, two chapatapia, patapapia, Yademra or yes, Mamma catcher. Yes. Then you go be so now, say yes. Sapatapapia on a shower, or the Maba rock. No one will say yes. Obin about Bassas. Missing Yanko Poya when we are there. It is a wood slow on your papa. When me what? See, a slow being a boy, and you mean. And I also be anyone to step in prayer. I also know Pia. Kai. Yeah, I see a slow young pop baby. Yeah. Anyone in your pop any baby. Hallelujah. Yeah, when you're bound, say, well, I'll sing your pony baby. Who will be a me who dear walk. And the moon baby, what drew up their boom crack. What happened, so baby? Or how crow and that's soon happen. From ya, it's a mugo. If you from ya, be one more in a crampo. When you mouse what it is, then you're not born. Will be a ball. I will feel bone, make cow. Now, may that one Yanko portrait young Poyawano, may done in many yet, yes, and to me yet, natural man sign, yes, you will say, your boss of assassin, yes, Tiababo. Who can't was what? When we assassin the Tremuana, when we assassin the Tremuana, only maybe a copy. Sounding meaning as what? Maybe assassin as what Pimoa, canon show. Now, and now, Hein Trabia, and Hein Trabia, if I say Sumdra, Hein Okoda. Or that damn they some say Sumdra, Sabre, Sumadu, you will ya, he know that. I know Pabos will pay. Or that other heifer. Kasana mengwe na esumunso afa we ono so ne da we kire yen anyway na hin abafa na hin fa na da nsa be so mu bi sa kwashe na kwashe so e ba ye putu aputu to you aputu to you nyansa be na we utrim adi ko yinsam we ya no babo ne kasa che hin abafa kone hye so na wahu ni fie kwan woni mu ana woni mesum ni fie kwan kire me was a sabre no na wa ana na ya wo tama bo so ba asase a wo si dan o pe krabia mesum ene han no sabre ni ya wo banansen ya hwede o kire banansen ya o hwede o kire babo ne kasa kire 22 no o se me nkasa wasi na wako so kirema krabia pen wako so kirema ne trabia pen just all kasa o person who say and you know why so who na say wa kasa sanye mo body na wunhuri and so start kasa maybe a snow negator no ni maybe a snow so kwatwea maybe ono so o prepare no the headquarters way wanwene ho snow factory ayo mu free na ya o mo to na no pa o ka esi won ma na achelo no okasa free ni yam wanwe ho kasa na menko won su kwatwea akoradia nti odim se wabo your country se su kwatwea eden eto ho o amaye hu country oto snow ho eno so woni me ho so ba bia okra every everybody say no toko one side na nto ma ba bi kasa na menko verse 23 no verse 23 o se menka sen ade amakurasi ahohehia bre no o se wakura bibi de asie ahohehia bre mu eni okuni akode da no o se atamuta no nim kofo be yi saade we ya no na me say ye da no e be ya fekeke he I know nkani be ka just da no ye be friend say yo onu pa be dia lo da no
Ebe sayo. Hallelujah. Amen. Oba dia fani senka. Amen. Mr. Dano, was it what cross and some phone or tete wana so nyina. Edi twa tabu oda. Yes. Na atewu da no do as an follow me o mi tiwa. Mr. Dano be sayo. Sayo. Mr. Dano. Ube no so ba Ghana. Ebe je won sam. Ebe ji won sam ampa. Da ba Ghana fufu so nam ya he. Fufu nam almost nam ya he. Kasa boom boom. Oba de hu ye mobo. Amen. Ofani senka. Amen. Yay! We should do you have bo onye ho. Oba de hu mobo wate. Amen. Don't find senka. Amen. E Satan na jejewo. Yes. Wajejewo sa. No person wo ya de be hye oba de na bufo. Ma ho akere wo. Oba de find senka. Amen. Omo woni so ntew. Amen. Woni mra ho so. Amen. There is a creator. Yes. Obi na boss so ba sa. Yes. Kasa na menko. Who can to us 24 no? Oso bin kasa. He na kwan ya han nam so kyerɛ no wo. Huh? Hina den. Kwan ya han. Kwan ya han. Enam so kyerɛ no ɛwɔ. Ewo. Muro dan. Hey. Unim Kumasi kwan. Takrady road. Insahum road. Yes. Asamankasi road. Yes. Achimda road. Yes. Batimpacho. Haini road wine. Unim way. Nasola dipangu. Oba dia farisenga. Omi adwini. Amen. Dia bia beka so onipa bia bewu anu wojimi. Yes. Onipa bia obewu anu ayede. Nu wojimi. Kasa na menko babu kasa. Na apuyam from anso. Wasi apuyam from anso. Fakon fa bɔ asase so. Eya fakon bɔ na asase ɛwɔ. so. Ni road wine. Na bo se na from anebo. Ya wani hu ye hu pa. Odi ti babu. Ensem na nsi akake to abitu aso. Yeah, 28. Koso. Osio weja. Osio edan. Weja. Enso bia weja. Anase hwan na ɔwɔ bosio a ɛsoso. Bosio no so ɛsoso no a different from nsu eto. Yeah. And was here no so no. Hwan na ɛwɔ. Hwan na ɛwɔ. Yes, amen. Masa. Wait, me miss a question. I just 41 questions. Na me papa too. Questions dey be full. Umie wanu nke kasa there's no. O de won so na tran baby. Na mie wanu nka de be ma case aye more. Obi tibi kasa o nyankopɔ bi ani hɔ. Na ɛsɛ o yusu ɔno na adwene. O kasa asɛm wa nyanza bi ani. Na me onyame mi hunu de me de ma so na wadwe wa hunu da. Wohu wadwen da. Wohu wadwen da. Busa. So, nyame mi hunu de me da so do. Mi hunu da. Na wadwen de wahu da. Na be yusu wadwen. Ya semu. Wohu wadwen da. Oba de fani sanka. Amen. Womye adwene na wo se wo de yi adwuma no. Womye mu ma why? Amen. Emu ato. Womye mu ma wo. Amen. Oba de fani sanka. Amen. No mo ni so ntew. Amen. Na bibiri yew. Bibiri ya yew. Bible kasa 29. koso Hwan yam na nsuo nkyirikyiri fie. wayem na nsuo chinchiri fie. Na ɔsoro bosio a chinchiri no. Nsuo ya chinchiri. Hwan na we. Hwan na wo san nsuo no. Na nsuo nkyirikyiri sɛ Nsuo ɔbo. chinchiri se de na ye nkyiri na eba no. Na eburu donko. Donko. Ɛno so hwan na nim baabi Hwan ɛwɔ. na nim baabi ɛwɔ. Aburu donko. Pa deep sea. Na kwa kutuma ba. Anu akra woto awo sen. Ne donko no. Ai. Etike nyankopɔ pe obi a oni be yi ya no. Kani mo bo din. Nya ya pe o ho se ba ko aba. Okay. The call 14th February last way I'm calling. Na obodi. Oh we man hu na me be oti. No. Na wo challenge no be nya time. Na we kakra we kra no hu ano. Oba de mfane senka. Amen. Tis to de bia no obi di okasa no the science kasa. Na wo ya mesre wo mu se ese. Na so enye sa na tie. Wo the chance tire butu e friend say we enkwan so a wo be pagya ntire na ve power so. Enu je se betinya kowie ma koton nsuo ma ayiri. Afa nkrofo 2 weeks. Nyankopon so obeyiri nsuo beyiri nipa. No odi wusie e ko wiem. Koboaboa no ho am. No di beyiri nipa wasasi so. Psalm 17. To Psalm 17. Verse number 10. Verse 10 na tie Bible. Ebi ma prim omakoma. Ebi mo prim omakoma. Sesradie mu. Sesradie mu. Omo di ano eka ahantan kasa. Omo mano ka ahantan kasa. Yes. Omo prim omakoma. Do mano ka ahantan kasa. Orowe
Yankopon yes ni hu. So ni mu a wani mra ho so. Yes. No adwenya sharp. Yes. Anya sa be difference wo. Na wo fodie ho asem na make cha wo. Won som na kawantum. Eno de. Yeah. Won na kawantum. Won yiri ni a on shell. Na mu wo ya ma wo case akodos. Mesi wo Yankopon ya wani hu yehu. Etu ka Bible na de ma me quotation ya ma woni say wadwe ni na wakonya problem na problem akoya kese. Wo de tie nipa fam na hwe de Yankopon so fam tie. Yankof Samuel Ajawa Bible be kasama cho. Second Samuel chapter. First Samuel chapter 2:25. First Samuel chapter 2 verses number 25. verse number 25. Ose men kasa yo. Se obi eyo onipa bi bone a. Obi ye onipa bi bone a. Onyankopon be patama. Onyankopon be patama sa nipa ko no. Na so obi ye wrade bone a. Na so obi ye creator nan kasa so bone a. Han ne be patwa ma no. Eh. Ama bia wo dia no de ko no. Mimiti we me ye obone a. Now so wo from said den kura creator ni betimi. Oh yes. Asiese me ne wontam. Yes. But ukoye creator no bone a hwan na be siese mu ntam. Ne yonko no wan. No papa yonko no no. No ukrom hin yonko no. Dabi. Enye wasambe ma yonko no. Dabi. No minister no yonko no. Dabi. Enti mpacho hwan na ekosiese woni ne ntam. Yo. Ti baabi akeka kɔ na me mpɛ sɛ obenya odi ni benya grudge Dabi. Hot. ɛwɔ atoro Yeah. tɛm hu yehu Yes. na nsɛm bi epiepie fi nkurɔfo ano bi ebi mu enum ɛnyɛ o na mmoa bi nim na Dabi. ebi mu wɔ nso so a ɛnyɛ sɛ ɛyɛ afɛkusam Yes. ɛna atwitwi na akɔ wura mu Yes. nti yɛkasa kyerɛ wɔ bɔ ade Nyankopɔn ne ma Yes. so mani mu ɔmo so na ɔmo ankɔtɔ afidie mu Yes. ɔsɛ obi yi obi bɔne a Onyankopɔn bɛpa kyɛw ama no ɛtumi asiesie ɔmo ntam Na so obi ye wrade na bone sɛ a. obi yi ɔbɔ adeɛ a ɔbɔ ɔsoro bɔ asa si so bɔne a Han ne be patwa. hwan na ɛkɔpa kyɛw ama no hɛn na ɛkɔpa kyɛw ama sa nipa ko no na ne wadom na o Amen. na ne nkwagye da Amen. Bible kasa mu was first Jeremiah 31 verse 35 tie Jeremiah Bible 31 Aye. verse 35. Verse 35. Say the radio mo wi ahran. sɛ yɛ awurade Nyankopɔn bɔ awia ne han no Na ohye osrane ni nsoma. na ɔhyɛ ɔsrane ne nsoroma Ma ne hyerɛn anadwo. ma ne hyɛ anadwo Na onu apumu. ɔyɛ dɛn Onu apumu. ɔno ɔnu pum Ma na sorochi huru. ɔnu punum ɔbɛpɛ sɛ ɔyɛ den ɔnu punum wɔde ne nsa ɔde ne nsa ne nu pum wɔde fa nsa hyɛ hɔ na mi nkɔto quotation bi ɛwɔ Kings First Kings ɔde ne nsa ne nu ansa na ɔde atɔ nsuo no First Kings 1841 verse number 41. 1841 Eli eka kire Ahab say, ɔsɛ Elijah ɛka kyerɛ ɔhene Ahab sɛ "Froko na kodidi nanom, forokɔ na kɔdidi nanom na meti osu kɛseɛ na nka." meti osu kɛseɛ bi nka Ahab froko so ɛna okodidi no wanom. forokɔ so kɔdidi ne wanom Na Eli adeɛ, ɛna Elijah deɛ ɔfroko kama etifi ɔforokɔ kama kokoto. ɛbɛpɔ atifi Yes. kɔ Na ɔde n'anim hyɛ ne kotodwe ɛna ntam. ɔde ne ti bɛhyɛ ne kotodwe ntam so ɔbɔ mpaeɛ Ɛna ɔka kyerɛ abɔfra sɛ, ɛna ɔka kyerɛ n'abɔfra sɛ "Foro na kɔhwɛ ɛpo fam." furu na kɔhwɛ ɛpo ne fam kɔgyina po no na hwɛ po no hwɛ w'anim tee wɔ po no mfimfini ha adeɛ Na ɔforo kɔhwɛ. na ɔkɔgyina po no na ɔhwɛ adeɛ Na ɔbɛka sɛ, na ɔbɛn na ɔbɛka kyerɛ Elijah sɛ "Hwee ni hɔ." mekɔdu po no ano no mehwɛ po no so mahunu hwee Ɛna ɔsɛ san kɔ ne ɛna mfɛn so. ɔsesan kɔ ne mprɛ nso nso biom Verse number 44. verse 44 Na ɛbaa sɛ, na ɛbaa sɛ deɛ ɛtɔ so nson no, ɔkɔɔ the seventh time no ɔka sɛ, the seventh one ɔkɔ gyina hɔ no Bible sɛ ɔpagya n'ani na aberanteɛ so ɔhunu sɛ "Hwɛ, ɛdeɛ bɛn mehu imununkum ketewa bi." ɔhunu sɛ mununkum nsuo ne muna wɔ po no so amuna wɔ po no so Yes. na deɛ na ɔhunu yi o Mehu imununkum ketewa bi. ɔhunu mununkum ketewa bi Ɛte sɛ onipa nsa. sɛ onipa nsa Ɛnsɔre firi po no mu. ɛyɛ dɛ awura po no mu Yes. awura po no mu Yes. awura po no mu Yes. wɔbɛnum Yes. wɔbɛnum Yes. wɔbɛnum Yes. na bɔ afa wiam Yes. na bɔ afa wiam Yes. na bɔ afa wiam Yes. na ɔde ebirim nipa Wow. Wow. ɛdonye hu sɛ ɛnsɛ na bie pɛ na akɔnti mirika na ɔkɔka kyerɛ Elijah Ɛna ɔsɛ, "Kɔ na kɔka kyerɛ Ahab sɛ, makɔhunu nsa ɔno sɛ ne kɔka kyerɛ Ahab wɔnsiesie ne ti ase no, ɔnsiesie ne ti asɛ nam ntam na nsuo no ɛnsi ne kwan." na nsuo no anyɛ bɛsi ne kwa because papa ne sɛ num nko adeɛ nsuo no bɛyɛ dɛ Bɛtɔ. bɛtɔ Wow. nti ɛnti na ɔbɛba nsuo bɛtɔ bi amuna na esum no afa mu ɔfa sum no mu Na ɛbaa sɛ ɛyɛ kakra no, na ɛyɛ kakra no imununkum ne mframa bere. menam nsuo mununkum no Dabi. Nyankopɔn ka ɔde mununkum nti nsuo no muna Ɔsoro yɛ tum. ɛsoro yɛ tum Na osu kɛseɛ tɔe. sikasiɛ tɔ nti nsuo tɔ a emuna a edi ada sɛ the creator no de sɛ kɔnum Yes. yee wusuo papa wɛ Hey. The mighty king. ma ɔdi ɔmo ɔdi ɔmo nsa bɛnum nsuo nom sɛ hiriri ɔmo num nupunum wɔso ɔmo ɔba ne ti ba ɛgbɛrɛ kan Samson yɛn kɔ na Samson ne ma asam ne nya dɛ mekyerɛ wo de creator sɛ de ne huhu teɛ Samson na kotu yɛ no 77. dabi
Gani can Job and your can answer the Psalms. Okay, nay, can't Jeremiah. Jeremiah chapter 31, 35. Paso, who can kind to us? Was it what is saying a radio ma or we are high and we are your Yankopono, we are high a shrine. I was running, was running, and it's not Manishana do. No shrine, no a Pumusama, man, I saw you who I saw you who the Dinias have already Dinias of Fawadi. I was see. Say na Ossie. You, the mighty king. Was. They wouldn't need the so say now back slow. Any near some dibim. Your uncle Brabo. So baby took Job 36. Jawajo. Job 36. Verse 26. Verse 26. Casada Menko. Share. Or say, Onyanko Pons. Onyanko Pome cannot say me, or the four would tell me. Bible so. Yenino. Minimum, Usunimo. Nifia do one. And fear what do so. And what if you shall be? Obienu obet ma check him fear why day. Wadi. What? Do kasaya you know. Yes. When penny kasa. In candy back obuni. Make a woman cry. Ati. Ni panuatra. Ma say na no was secret. Hey. Nipa. The first na fra nipa ma say we free nipa so. It's what yes Nyankopom. Hey. Obuni. Ebu mokra. Onupa foto be ehia. Hey. Tinka no kai. What's it day? Onupa foto be ehia. Kese penny day. Picture. Yeah, mfoni mi eni ni fie. Penny for picture no day. Eni fie. Bebu ade. Ni block am. Ni block am. Bebu ade. Yes. Cheponi, enumuni, lateni, edukromuni. Obadi emfani sanka. Onyanko Ponso. Wanyanko boya wanoso. Yenino. Miminimuno, yenimuno. Nifia do one. Minimuno say imagine die. Na nemfia pa de minim. Emuni hwabia. Na me nkwa hwe nemfia so je. Ena mam ni hu yemi. Oh yes. Etimi nkwa hwe nemfiam. Verse 27. No because Nyankopon no free no baba de hu we ade na de be yo. Na so free na be de wa. This question necessary. Ade emfa so mraw. Otahin no free no be ye na we nyina ni pepe hu no. Wanka so abra ba wo mo wie. Onyi no ho. Kwa we bi Nyankopon ba bia no otia so baba de. Verse 27. What's the saying? Ono twi insuo totwai. Ono twi insuo dan. Totwai. Insuo toatwaye. Na so to munukum. No to. No de manti obodin de man ho so ono to. Enye vapor ni smoke bia na to. Verse 28. Ko Efrim nukum togu fam. Efrim nukum na togu fam. Etopi gu ni paso. Etopi gu ni paso. Verse 29. What's the saying? Obi betimi ati emunukum tena. Obi betimi ati emunukum ati enye nti insuo timi to. Ekwa kire. Ene toma de kukuru na say. Timi to the whole country. Timi to. You are with this show yes atoa. You are say atoa. You are say atoa. Enye insuo na to pa. Yeah. Ebu mpenfo timi kan insuo na to ekwa kire pa. Ebu timi som. Yekeka se do rainy season no. Etimi to fian mache. You agi se wo pie na sa jigiri no sa ba. What? Papa we obi enetwe. Obi insuo kakakra enye atamuo. Odi ni season ya. Ojame kakra ye so be asate. Wo be so wo sie se wo pia. No asapa ba bi atena. Na se o se odi bufu oba. Tintintinti wo betime fesi. Dabi. Okata fesi hini so. Oso hedan. Okata apo hini so. Okata apo hini so ni ba bia puniti wo. Wakata so. Aye secret. Yes. Verse 31. Oso bin kasai. I don't know did amanya sam. I don't know did amanya sam chia se wo. Obe put questions. Yes. Jama wo bisa me share na me bisa the question. What me so bad. Me say ya be eya mo kasa. Obe tiri jimi ya chiri ko police station pe. Na ne to. Oba na to afo ya city ble. Aya ke ka ko yi. I'll be sorry, maybe second question. Yeah. Ghana, how long could you back when you grow? Opo. No good depend crowd. Opo. Or the dear Mayasam. What did dear Mayasam when you go upon? Or the Missadi at the Bebre Soma? Or don't you decide the Bebre May and that's how to will be a Toby. I said, dear me, Abacasa, there is no God. 32. What's the man saying? Or not a hang a catan. High Catadine, Nensao, High Catanin sound. Or
Osemani kosi butai bibu. Yee, oba de Nyankopon. Why? Emua kuoso kanu huasam. Wasi Nyankopon we eto de bia emua mpo e de respect ye dey. Kanu huasam. Tisa edu ayemachi a. Akoko me yehunu bon de di kai mienu yensa. E de kire say Onyankopon ye kokuruko. Yes. Ko bon di adanse. Yes. Hey! Nemu bomu nso kanu huasam. Bomu nso kanu huasam. What wum kaka to de bi kro nso bu anto. No de take action kaka bi. Wabom. Nso no so anto. Obati na panyi bi to ofie on mo se nso no jama to was ya won. To baby. So to adiamra. To de bi ato kaka ni nso no to ba bi kira wo. Hu se nso no to area bi but emo area ho. Na pepa na ni kira wo. Pepa na ni kira wo. But anadwo de no bo se na but ayiram na jayira. Uti wa na kira se nso ya dai. Eto ba bi we nyina wo de ma wo ni. Se wi ni wa hia che na jai. Yes. Ejama no abache na jai. Yes. Asawo no abache na jai. Yes. Krono abache na jai. Yes. Hantan wa ya che na jai. Yes. Krono a wo bono wa bache jai o jai. Yes. Wa bo panche. No ni mra ho so Yes. jam masturbation what? Yes. To choba ma too much. Young boy. Hwebe bia tremo adu aduro. Na nante nkete nyina pesikantam. Pesikantam sakawa ediwawu. Sakawa diwawu. See there is nobody who ko pesikantam apentam ne nyantam na ye eba apentam ne nyantam na nam etu pentam na nyantam na wawu ntam. Yes. Ti apentam ye nyantam wawu ntam ana nam na atiafum sesei. To be pentam nyantam wawu ntam. Yes. Akogwa konta wo bro nipa wu ya nuro benya da bia ne no ado mre ne no nkwaje da woni mra wo so ne buade. Yes. Ne mo bomu kan ho asam. Ne mo bomu kan ho asam. Emu ponka asam emu eba no. Emu ponka asam pa fa teta no. Yes. Emu mpo. Emu mpo. Kasam pa fa obade ho. Yes. Orofo wutie mi. Ene no ado mre. Ne no nkwaje da. Obade ya we mra wan sra ba mu. Bibi jejew. Yes. Omo ni sentaw. Me se twedi ampon yawe. Ne ho ye den. You look at the book of Romans chapter 4 verse 20 now. Obeka se ni acho Romans. I can Romans chapter 2 verse 4. Romans chapter 2 verse 4. Verse number 4. Kan Bible ni enko. Ana say. What na yam ye? O se nti wote dan. Na yam ye. Na yam ye. Ani na bu aseto. Ani ne bu aseto. Ani na bu che bebre de ho tia. Bebre ya wote ase ya. Ne bu asetom when you 35 years, 37 years, 41, 42, when you 50. Pake kan kwasi asem sa wonku. Woni so Nyankopon yam ye. Woni se na yam ye na ma odi sa. Ade ko kwadi sa kyerem ana. O twese ka be sa wadwene o. O se wo jini acha. Aba finish wo. Yes. Ayem ye. Ana wanya sam fie no ate. De kudim. Ahumabro no wahu. Ne mo ope center wo kyere na wo kyere no. Ka de bakọ de. Adwensa kyerem. Hena so ni ma wo so dia. Wakoma den na obedi akire dia. Ene wakoma prim na obedi akire dia. Wabuabu abufuo ano. Ede twa Nyankopon abufuo. Twa wo. Ode twa wo na abufuo da no. Enna tent na de ye da no. Wabomode prepare time obi amitiw. Ono obesusu odi pa nyina so adwuma wa no. Obesusu oni pa bia wo so adwuma so ade ayedan. Ade ama wo. Wona wodi papa mu buaseto. Wona di papa mu buaseto. Ehwe ni monyam. Ede hwe ni monyam se ode obesom no. Abone bra yie no owu akonya be pa. Ani edidie. Ode edidie ma creator no. Ani ade ankro. Ono be di ne pepepepe. Wo be ma won dan kwa. Be ma won dan kwa. Na wona ofre tutu pam. Na wo ofre tutu pam. Wantie no kure. Wantie no kure. Wo tie de antene. Wo tie de antene. Omanya bufuo. Ani awraho. Misi Nyankopon ni hu. Yes. Eti mo ni mra ho so. Yes. Ye wo ye no. Wo ya ma woni na nya grudge. Woni mra ho so. Woni ma nka se mi jere. Onu ko fa Moses. Okay. Ni Aaron. Me be ka se ni a chewa. Hwenkrofo we Nyankopon no mo nante na hwede ode ye ho. Na wi afasusu wa check wa ho. Aron boni ben. Na Aaron ye. Hwe kwan Nyankopon de ne fa so. Moses boni ben ana ye. Na wo de check wi a wo hye. Ne kro na wo bo. Ene awudi yin se yibuo. Abai wa wapo ni se ko wajitu Fanta face Coca-Cola body na de nam Ghana mem han sebe bo reshaw aso koti gotem apenti wa no Kristo ni baba wa obo rasta woni ba kwa kata sasa bon sam wa bon sam sasa wonam Ghana mem ase en tonyom nyadai emfre no
ne so aprante bi mada so nya so 40 aso dem wo yere practice mo wo yere grandma sato wo yere wonto fin kokora omo ura so dem beti Christian brother Christian sister ura so dem man from them was dey enwa na meme gumi ade why wo adama yum say pacha wo munya nsuo nyankopon wo mu nsuo nyankopon ti aso dem na nkwasia de ni nyankopon Kenyama fu aso foto na so de nyankopon suma no so wonton kosmeton ento aposmeto apo ento adwosmeto adwongo onkoton zomi osmeton zomi na so foto nkrikri so foto ya so dem kakokoton na so foto ya so dem edeme na mojiri Ghana memu ha no ube kwa so dem na galo aya wo se ma beka so I want check Patricia. Oh yes muso nyame beka so ne bu patrol muso yawe di nyankopon cheni pass wonye nipa ye in the name of the creator so ne tu freedom one and yama funya na so dem one bi pass oba so no be she no so jelican sorry aso akobu diesel yanko Numbers 20 yanko Numbers chapter 20 verse number 2 kade bi asi wose wonwinwin se wonyansu omani nwinwin se wonyansu na nsuo ni homa safo na nsuo di homa oman no wosietia Moses ni Aaron oman no kasetia Moses ni Aaron verse number 3 Bible se men kase na oman ni Moses hame oman ni Moses hame no ka se akayenko a ankiyeni enuanim nyina wuwu awurade anim ko wo Misrim asase so verse number 4 ose men kase na dentina modi ya bahano siyemna ni mewu ha yeni yemwa adentina muyi Misrim na kasetia adina mko yi fi Misrim somebody dey about the enye oman kasa indirect omo kasetia nyankopɔ but omo di Moses na ejina ho na di Moses atem so omo di ya watem ti ya wahunu ni nyina modi ya about the enye koso baby yentimi nua hwe yentimi nua brodoma bobe atwa inso pani hono ma yefano nyenso no mano oman koso demonstration nyankopɔ frɛ Moses unu nua ero momra verse 7 no say me be 6 bi wa butan bi mo ko man bakra mo se butan bi eden Moses mesrawo ya me kronkron udu a fa ba no fa kire butan enso be pie firi maba enso pie firi mba oman no yom hia nsuo ometo ahye nsuo no so akopa nsuo na no cause the komaji anu o me ti anu ani ade akoye ma me fa ba no fa kire nsuo be pie firi maba me oluma na me ankasa me tanya ade asi wono se de be ya betimi enye ho atɔ no magya watem didie nsuo no mo pe Moses se fe mate Moses nya ala ni wie kyase wanya tumi from manum ko gina botanani verse 10 was na Moses na Aaron boabo asafo ni nyina Moses ni Aaron boabo asafo ni nyina awo botanani no ka kire o se anu ka kire o man se muntie mo asodefo Moses ko provoke o man no ko so man na bu nkrofo su kom de wo yanko pa ka kire se fa ba ni kire o se nsuo ni bo man na ba rashi nsuo no Moses ko gina ko provoke o muntie no to say muntie mo asodefo ye benya ensuo efro botama mama na matem a mo ye sho se benya nsuo efro ma na wo pa obi a wato bla wa nya nsuo odi ni ko gina botanu a na ka kasa asem cha on to bo mo wato babo ye benya nsuo efro botanu ana Moses manasa so Moses mpagya ne nsa no a o de pomane bo botanu papai imprenu ensuo firi mo ba Moses anya me kronkron ade na ayesa ene brother ketche Moses na no say Moses someone you me manya me kronkron Israel fo ni wamuti mona mfa omanyen safo nu asase amede ma won so fa cho boni we boni be fa check wi 3 rows fa check tremo fa check impetejiare Moses ankobro baby aba fa chere no the boy odi abane boy yen o se won tini for man nya dan enu asase ko du asase a mede me ma won so mede ma mo no so Moses ade a wa yentu ko juru ke na otum won ko to Aaron wona uti wona ye panyin wona se ka utu nua no fo me kire man fro nua no nko a me fro be ka no ho so won tu nua no funte a wo bra me che onyansa verse 22 yende de si verse 22 paso Aaron wo na Israel safumu ni nyina etu free Kadesh wo ba wo ba ho be pon awade catch Moses
Aaron catch Moses near us. Moses and the Moshe say, what a bebo Aaron, Moses, catch on your penny Aaron, send me a buonano. I could kind of grow for him. As a son is a galley. I can penny for a woman. Uncle, as I said, the man there for us. Uncle, you, Mr. Fataki body didn't there. Mr. Yakupodi, we are war. Yes, no war. 1 2 for panty, 1 2 for panty. Uncle, as uncle. If someone asked Jackie, I saw you with him and crossed the Ben, I was what them were. I'll penny, our Kawanatum. I don't pay you, who I didn't go here, Johnny or Tom. Yes, what is one was your Samson? Yes, Aaron, then was your sauce. Yeah. Who got us in the soul? No Moses in Momo on the Namho. Moses or the Aban boy on Namos. I said near Bono. The court or coffin near Bonaban. If you're for you, no one will ask you. Aaron! What a class I see, but the remains for us. I see a medimeza for us. If someone is swadding, if say, oh, you should pronounce me a day. Moya swadding. I'm a menumasam. Make us some fine chile, Mujako Pro. One Timenuasam. It's for Aaron. It's Moses. Found your penny Aaron. And in the back Eliasa. Nothing in back Eliasa can home. What do you want from Cohob? No, from Cohob upon so. Ye Aaron Tardia. You are raw Aaron Tardiano. Fasha Eliasa. No Fasha just or 2 years. Or the Shani Bapenny. One bob Aaron and canning cloth. Potential the kind of a row. One just say, what people we are seeing for Boabuano. No, Moses, you said about the shadow. Moses is coaching your penny Aaron. Bessie and Conyan Cobo. Massa somewhere. What would happen now? Fooling now when that's where back. So Moses, would have arrow, papa. I'm going to be policy. No Moses, I saw in your penny arrow at Tadian. Were you yet? No, all raw. Or the arrow need purposes or rat now. Then the best striker. Hey! Young upon who you. Young upon who you. Hey! Never on him Saturday, Roy. Your rat idea decided to be a pack over this with Robani. No Moses swinging so running black penata, yeah. Jana over this with Robani. No Moses send me no rock because if you want to slow, so the Niasamba Mua, to this out to the Kwakuma to you. Where we, when you oh, more pine back up. Or more the door. Was it? And you may person me call rat at the animal to the young cop. Not the Saturn cool. Verse 28. No more cough upon a good door. No one soon in your tab. Nini epiphanies and in your epiphanies, your rat at the young papa wants to travel. I don't hear. Casamen. Now, most a Aaron Tardy, the Moses roar Aaron Tardy. Or the share the back Eliasa. No, that's what 2 ideas. Not the share the back. Now, Aaron, I will be pun why you dear you? For compare, sister, your baby Adam. A for question. A fire, yea, Miss Mo. Hinanami, I shall wait in a hay. Aaron. One Fabana move, or the Mosechi, and no control in Yan, yes, when you control, or the Abana Cobo, and went to for pat, and away. Yes, son, a good from no, to see me cause a son of one, and Tibo in front of who I say, a firm bidding, snap at the oh, now most Elias, now most in the areas, and some for the people, so always son ban, on the soon. As a funny, who said, I don't know, was around town panels. I pray the guy, dear. It's Iron Tree. Jesus, friend, yes, started soon, Iron. Almost soon at the assassin, detected this. Missing your pony, who you move. Mr. Facon Pabra would say, a bessim say any, a bessim say any, a bessim once a sayo, once a sayo, then what to blow. Yes, most of us were fun wedding. Most of us were fun wedding. I want never away. Also, bra. I could down the inquiry. When you obey the anadi. Also, Brahmins mention what the young cock. Deuteronomy 34. Deuteronomy. Most who's handy and the pet. I say, Papa, my friend call me Ponos.
Ebona man yes Moses besina go. Say Moses atero. Akọ patch on yam feel. The friend of catch your mind. Yes. Yes, no catch your mind. 323. Deuteronomy. Moses Bible. Moses say akọ bompa secret here. Was me sre radi sabre no. Oba yentie no be your man say aduanom mesram. Me ya den. Me nom za den. Me nya metesa me nya pani ero wu ye no. Me fa be pona anon. Na me sre radi. Me ko sre oba de ya wesa. Ewade Nyankopon. Me ka me ka chese Nyankopon yawe. Una we free ase de wo kase ye ne wo nsa e de. Okorapo no. Okorapo yawe. Moses na ka ne mpa bo say. Yawe me sro. Una we free ase. Wana afra ase. E de wo kase ye. Tam ye de me to kentem. Na me den so nani. Wana ye. Ene wo nsa ye de. Na me be fa me ko fero fie. Una de kire wako a. Na me de me papa kayo. Onyame ben no wo sro. Orapo no. Nyame ben da wo sro. Ana sa ate so a. Moses can say what can ye change Nyankopon fi no a. What dey futuo dia ma Israel for say. And some way nya wo dey tie Bible ko. Was nyame ben no wo sro a. Nyame ben no wo sro a. Obetumi ayo. Umani ni anwanwade a wo ye. Ene wanwade. Nipa panyi kura ni we kura say afa so okuni. Ewade mi sro. Yawe mi sro. Ma mi ntwa nkɔ hwɛ asase pa ai wo John na egya no. Moses pa. People fefe ne ba no no. Yeah! Yawe ni wo ye hu. Mi kan ye nyina. Moses ba no say anuanom mi kan we nyina. Nanso munti. Nanso mu. Ewade bu fu. Ti amogye mi amede aba no kɔ boy enti. Nyankopon bu afu mi a. Wentie mi. Wentie mi. De okachira mi ni say. Kachira mi ni say. Edos no. Hey Moses. Hokasa ye no ani. Enkoso mi nkasa asase wo bio. Mi nkasa. Fro. Na copies gaso. Na copies gabe pono so. Na ma woni so hwe atole na TV fam. TV na toye. Eni anafo na peye. Na fa woni hwe. Na fa woni hwe. Yoda yi di. Yoda kro yoda da hidi. Uncha da. Na afei. Na fa woni be hu kana. Na wonan ensi ho. Na hwe Joshua yi. Joshua onso so kokoshe Joshua. My brother. Ara wo sam na me kan sa no. Usu kokoshe Joshua den. Yeah, yes. Na ro wata dia sha no. Na hwe na boduro. Kọ̀wé wa ta de ṣe Joshua na asan wa foro bẹ pọ no. Efi sẹ ọ̀nà ọbẹ̀ kya asase a. ọ̀nà nọ̀ọ̀nù asase na mo kọ̀ n'ọba akọ̀kyẹ́ no yẹwo Moses Joshua ẹnu nso bẹ take over. Yes. ọ̀dọ̀fọ̀ awo tiẹ̀ mi. Okay, the book of Deuteronomy 34. 34 verse number 1. ẹja wa adwo. Was Moses fi Moab people empapre mo. Moses n sẹ bẹbi ẹdun yẹ apẹja. Ofu kọ ne bo people so. Ofu kọ bẹ pọ no so. Peace get fi. Okọ jẹ peace get. Yẹni content nso. Sẹ́di ẹ̀kyẹ́ no jẹ́ content nso. Ẹwurade ma no hunu Gilead asase nyinaa. Kuni din. Ọ̀nì akẹ́kyẹ́ tẹ̀ ní bẹ hunu Kéna. Ní nsi o tó o hunu Kéna. Ẹni kò sí dan. Bani náà ní nsi o. Ọ̀hwẹ́ yá kò sí. N'afale nyinaa ni Efraim Manase asase. Nsase ni Yuda asase na kò sí akyiri po no ho. Hwẹ́ din. Ni ati fam sa so papre. Yeah. Hey. Ni ampa mini. Ẹwurade ka kyerɛ de sɛ. Ẹwurade ka kyerɛ mo sɛ. Yẹni asase mi ka ho tami kyerɛ Abraham. Isaac ni Jacob sɛ. Abraham. Wasifo na mi mama wɔn. Jacob no wɛn na mi ka ho ntam no. Mama wodi wani ehunu. Mama wodi wani ehunu. Ɛkura pa deɛ. Na kɔpa deɛ. Wuri nkɔ hɔ. Ndiye misa sɔfo ɛbɛkɔ heaven. Ndiye misa church members ɛbɛkɔ. O de check ni ma yɛ. Na fa compare Moses bɔnni bɛn ya na wayɔ. Fa kyerɛ na ɔde bɔɔ yɛ. Na rɛ ni ma wo ya. Yɛn hyɛ wɔ. O de ɔde abo bɔ rough. Wakika mi bɔ no. Bunya ko pani mu ase. Yawe hu hu. Yawe ni wo mi di wase si ko. Wo di ni gira wa. Moses gira wo di hwe kuro di no paisu. Osunsuo. Wo nsuo. Be kun. Rade akwa Moses wo ha. Ohun sa prede da na sesa na fam bidim. Ananye. Na toss na wi ba ye tum. Obi wo nti. Orofo Israel. Onyankopɔn bi wɔ wate. Yes. Onyankopɔn bi wɔ wate. Yes. Onyankopɔn bi wɔ wate. Onyankopɔn bi wɔ wate. Me kɔ commercial break aba. Ye kwaba. Hey. Hallelujah. Amen. Onyankopɔn ya wani hu. Yes. Hwɛ kwa wadi Moses afaso. Na fa kompa braba wo. Adum bɛn bi mu onyamfa ma. Isa wo che wasasi so. Na wo ti boni mu a. Romans ne sa ka che Romans 2. Was anase Romans chapter 2. Verse 4. Wase me nka sɛ. Anase. Anase. Woti na yemi ye. Wase woti na yemu ye. Ene ne bu
aseto ene ne bo aseto ene na boji chere bebre ne watua na boji chere wanya mawura wa chere nti woti watua wonya uhwinti woni bi se onyankopon ye biye no woni se na ye mu ye no ade o kwadwe sa cha ade o kwadwe chere o chere ma wa on fi wo no ade sa cha no hwa ma kwate unyane sada tiko ohri wo okobu bi dani litu akobo kro no na di miska no se ohri wo wo bi si ba bi se kim na o metu woni bi se na ye biye no woni se na ye mu ye no ade o kwadwe sa cha wana ade koba se obenya adwen sa cha one day na because me mfa tu kwa no bobiom me nkwaduro so biom kokum nipa me jai nyi se yiguo no na manyofuo bia da nya kromfuo ebu manifesto depends bu manifesto na me de minim say ye yo man na ye mo man ye chi o man jama yoku bia ba power ye nyane wasam ka adentra enkrofo bia wo mu nya adi adwom boni na di amanyo achi this kind of a problem at the first school down there swap no o dia time o get go Dubai the pure manifesto the pure man Ghana see a penny the pure man Ghana see a penny bia wo so ba president man the pure man ye wo mu ko bu president ani mu ase ono kwentimi nyo man nti no yi say bra mensi bi so be he woman do one more which president kasati said dia would ka ye president ka minim do be ye assembly man he do act minister mu a wo hwe just region so mi obi kropo the MC bi keke na wo dam am bi keke no municipal ba bi kakra bi no wo do one more ase agurade wo yambo amen Unyankopon ye wa ohu ye mobo amen be coming kwa anka president bi ba power ka wo tutu wani anka do ni wa ba mu ni ba bi na wo ye good ani wo yiro di so nya opopo ba boa wo nowhere ono nya ban bia no aye no friend say MC wo ba bi yeah but obi lo ni sana ban what turn we tracker on you to abano plan on say why dey ene dia atwa Porsche nafa boy jombe ko so boy krono ko so die wusa mako na wonya misuro yes awdu omani mati so msuo nyame sankofo so mu yie die na ko pejom fi adum dom kwa dum na ko bi party ni gira no so agira party ni nyira ko no start mem enyira ye no start mem oba de fere sen kan amen omo ni so ntew amen nyame bi wo ho yes obi na boss ba asase o yes fa baby ni awaya manwo kero idibem won tufu penti odi kan wuja Moses oja ba ne boy asemo abeho Badian Fanny Sankan, Omia Kumanum, 2K16, Job 16:21, 16, Job 16:21, verse 21. What's the saying? Was one many power? Many power dying. Unyankopani, many power anymore. Said you only papa at the money. You only baby Timmy Diman and Yonko Mobiti Court. My own Yonko Biti Fred Judge. Me patrol. Hello. Docket number 349. Okay. I am above. I am a voice. Nibia. So penny. I don't know about Touchanapa. Oh, why? Okay, we welcome at your brown office now. You want to more bit too. Mate. We want from here. No, what's the car last week? Okay. We are here now for you. Nice. Very good. Right, thank you. So very good. All right. Okay. Hello, Joe. What's this going? My name is Jakasa. To a channel. Why? Where be I could why? Where we are here? Where we are here? Pennymudia. Nipennymudia, where we are? Nipennymudia, where we are? No, young company with you. A better one, you know, to the Indiano. Also, or Chem Woe.
o papa ma ho o ma me ma ho o fa ma ho o krom hi ma ho bu shopanyi ma ho onko a ya bra na wo fa bi mfran kan jese wawie ho woni manipa awo nyankopa nim sɛ onipa ba sɛ onipa ni ma ni yonko no create ni man te sa da bi onua do fa wutie me ne abrabɔ no wabaduru he wobɛtumi asesa sesa wate na ne wadomrɛ ɛmfie na da w'anim wɔ no a ɛmfa wuo mmerɛ wɔmfa yadeɛ mmerɛ wɔ no ɛkasa kyerɛ wo sɛ bɔɔbrɛ yie ɛbrɛ ne wanya deɛ ma wo wonya ne saa daa o wonya ne saa daa wɔni mmra wo so mitufo na mintu hyɛbrɛ apɔsɔ kɔ bɛnyɛ sɛma no ɔdɛ papa sɔ pa ma so yes man no de yie mu a mesrawo wo ese kontonkro wi wo ti se gemle kutu wada man sa komo dawd na paka be su fie no utwum tan fie jabadum eti woni mra wo so na de me kanya nto no anka se me hunu yanka ba nyansa fo nka bi da sa se nyako paka cho 2 Corinthians chapter 10 verse 5 5 was etwase ye nyako pie etwase mi no bi nyako pie Kristo tem odwananim no bi nya de onam ni pedua so bi enam de onam ni pedua so be ye no papa o so ye papa o boni o said o ye no bu akonta na so ko nanim a anya Christians crisis be ka se mi a kira wo hwaniye no anko pie nanim no anka se mi hu yanka je babo First 5 chapter 5 verse 6 verse 6 o se men ka say am wona kwan hwe na mbra wuti asi hwe no ani nsamfo wama honam ayemone na wama honam anya bone na wanko ka no wanko pia temu nani wanko ka nche wo bofo nyankopon hwe di ampo ya we se ayemfo so papa ma fom na fam bone cheme ade di nyankopon bufu wo de ko wo de di nsamfo na saa na ko abaywa nyam sebre saa mo anu ne ya o mantam ho wo de fa saa di we tra mantam ho mo bia nka saa gai na no ya fananti wate na owo tetawo deba ka be su fie no ana bo se noko no enye je ne ye je noko ye je na makacha ti woni mi awo so na ba bia wo ka kono e wa tro on twedi ampo yawe ni hu ye hu ni hu papa eti woni mi awo so kan kakra to aso hwenu anko kan obofo nanim what en kan obofo nanim say ayemfo so adaro nyakopon bufu yes you bufu papa Job chapter 34:19 okay we are not Psalm 72 verse 12 Job 34 verse 19 Psalm 72 verse 12 it about the what's mean ka say what's on do ocho titiranim onyakopon de wo so anyeden ocho titiranim say wa ba nanim say we titire wa o we titire nim o omu odehye ensi mobroni nanim omu odehye ensi den mobroni say we di ofia himfie na aba e fa sa ko ne sana adwuma ne wo nyina o say on ye ndi onim say ne sana adwuma ne obia empofrim no wo empofrim ohini wu obajaje ti ne ka say president wu a obajaje no yes the vice wu a obajaje no police wu a obajaje no soldier wu a obajaje no alaji wu a obajaje no osofo wu a obajaje no malam wu a obajaje no hey me pacho wi pusha owu a obajaje no ayen wu a obajaje no ewi kromfo owu a obajaje no fuse na mami wu a obajaje no me catch your play yogo sele wu a obajaje no ekutu wura wu a obajaje no una ati toilet anu tete take it wu a obajaje ana una oton wi wu a obajaje wi pusha wu a obajaje wa oshi wu a obajaje eto oni wo kesa oni se ni nsanu adwuma na aba empofrim no wo empofrim na ni pa bi kom ya kwajagiri so oni ode suom na amahi no sai mu a wokopia anadwo no wo ni fa no bi so fa ni data ma bi kete before bi anapa anyimachen o problem ponko enam oni pansa so na ni ode pa kwan so ni woni pa kwan so otwama na moto wo hwe ni pa na moto dios akwa wa stubborn na che yeso mu ni ho bo hwe ni mrani e wo sum num yeso ka be so di ho ya woni nam no fuso do ho asie yeso hwe ni pani mani che watem won o ba ya pe nsam ncha che be nyina na fe na wo be cheche wo nsam mu wo hwe ni pani mu ncha na wa wona ni mu a wo be bo shake ode fu fresh anan ebrade ni din kedi ampo ya wani ni din
Order for what you mean. It took Job 9. Who can some 70? Who can Job 9? Job 9. Verse 1. Verse number 1. Job, this is a year. Ampara. Was it Yemi Kenyan Troda? And no quick to make a chairman sign. What does anybody was he in any show? So, person, was no person rough. What do you want to pin back? Maybe 1,000 questions. Don't mean you back one. At Momians of war. Was what was Yak Momians of war? Abra. Committino. Hunter Winnipa. Committino. Why not send the call so pain? Was one I see the call one so pain. Next year. On not to Ibipa impetuum of Finipa. Put not off where you invite to be. What was a friend not 9? Oh, so assassin. With me go Ghana, not Ghana, ye. Nina so Napo. Nina so in Apapon, but I just shock Ghana. Or so we are manipulated. The Danubas of Nunkum, we might deem to be BSC or bring Pombi. Or no one or 3 or so. Or no Chediam Poya one quan or to sky, make my yin. What Chetiam Pois what you saw. A radinity. A radinity. Yes. You know, none don't know. None quite yet. And some 72 verses number 12. Psalm 72 and verses number 12. I bet you hear your Sufrano. I bet you hear no idea. Or Sufrano. Or hear you to Freno. Or hear no to Frobajo one. What hear me? Uncle Yeniwa Casu. Nanka will hear me what Gina Dino. I for hear Muyako Yanka. Or hear me Jimmy too much. Sunu baku say. Hey, Blaza who's out. Was it Obedia here for you have on what you hear me? Sufreno. Well, who should shed a chick? No, and your money who for only Boafu, no, I had a chick one or so Bajan. You'll be out my name because of you. What Tiaman Yemu, you can actually quite. Yes. No, no man Yemu. None what dumb. Amen. None quite yet. Amen. Okay, friends, Isaiah 44 verses Yanko. Isaiah 44 verses to 7. Isaiah 44. Verse number 6. Yenti obo ade asam. What's it? What's it? Say Radi. So obo ade Yahweh. Israel hini. Nini dimafo. Asafo Radi. Oka ache afame so ache ewiase afa na nyina nie. Mini odikanfo. Oni odikanfo. Mini ochidifo. Na onyankopon bia na ni hoje be. Onyankopon bia ni hoje ono. So obi so ho onyiniti. Why not this me? Why not this one? Manon kan. Osu onyankopon so obi ti so ono onka. Manon pai mon kan. Ko we nyina te to tom no mkeka. Yuti. Kasana menko. Wasi. Kwazwe. Manon pai mon kan fansi mani. Kura ya jina dinu mpo. Yetimi cheni dinu. Hallelujah. Amen. Etietia. Nkwasiade ya abosomfo de nyame bi. Oh yes. Na je se papa no o tumi. Papa. Tinyankopon oh pa. Ina nka kire. You ati say me no mpa mo. Do ati say ono no so mpa mu nyadan. Ensina no nka bibi nkyere no. Wo e be maka. Se be de mete so no. Mene na pe. Bi wano ka bi. Isaiah 46. 246. Verse number 5. Verse 5. Haina mo de ne beto me ho. Onyankopon na kasa se hwan ana me ene wo awutie mi ye de ne betoto no twedi ampo ya we ho. Haina mo de ne begyina me ho. Hwan ye de ne be compare no. Haina mo de ne besusu me. Hwan obonza na de ko susu na na. Bezo mi nim no. So timi na nko anto no. Obi wo birim. Kasala mi nko. Haina mo de ne besusu me. Hwan na mo de ne ko susu creator ya we. No ne mi ase. No oni na se. Oni na se. Why na mo de ko to no na se. It took the book of Isaiah chapter 30 verse 10. Read the Bible. Isaiah 13 verse 10. What's in osru instruma. Osu we instruma. Any emu ekunini. Any mu akunini. Every nhyran. Enhyran. Owia bedusum. Na difrem. Na osane so rin. Papa yi ni ti osane enhyran. Na enna na baba twi yasiaso. Baba twi yasiaso. Ewo ni boni ho. Ewo boni ni pedi na asase so. Ni abonifo aso. Ni abonifo be. Ewo mamumu yo ho. Ewo mamumu ye ni pa yo ye ho. Mema hantanfo. Mahuma so twa. Mahuma so na to be dai. Ebe twa. Mapon.
Anton for Mahoma for the 12 days. Powerful. From me to drink come on. Friends say 055 955 2686 055 955 2686. Friend near post on Juchi come on see here. Asamneso. Modu. Yawo hu. You want papa 50 verse 3. So if you say your verse 3. Also mean say Yenyankopon beba. Yenyankopon me say obeba wo. Was what Yenyankopon da. O jadi nani mo hia de. Jadi nani mo hia de. Ehuma twati mo hia. Ah. Hello Pacho di na bia kasa free. Daddy, Baba, no. Yeah, Mensa, I just say. Daddy, Charlie, the net, what's that shaky as papa. Amen. Amen. What's shaky as Dada? My children, my change you crow. Amen. Yankopon, now my dime with you, but me too, my dime black. Very good. Very good. My dime cry, my change you cry, Daddy. Very good. What's that shaky as papa? You already know. You already know, so obey John Fools who are too nabi no. Bema, ukwada uti red ni green ni yellow ayden. Oba di hu mobo. Amen. Amen. Unshira wase wetie na watsesa wadiri sisi a. Oba di nshira. Amen. Hello. Hello. Hello, Pacho, did you be free? Hello, Papa Okon. Yes, sir. Hello. Yes, sir, Pacho Mitio. Hello. Pacho, what down with casa? Hello, Papa Okon. Yes, sir. Papa, Papa Champoni, na ma feel Papa. Amen. I just come to near Juma intimate my bad life. Yeah, Papa, na me you dear by you, dear Papa. You say, Jaya Juma in here, I come to Kakra Cantina, my Nipa Shimuka, and I jam it in Nebia. Netia Champon, my feel ni Papa. Papa Mesa, ni Papa China, and Mamma Bigger. Amen. Papa, we did not know what kind of boy Jimmy Catesu. Ye nipa de mu ato banaso calendar the sticker na Nyankopon hu nsa Nyankopon ba ni ebe twam pona ja eni abotran egri papa wa na okra wa sende sebi nipa hu sebi wa sebi kankan na o ma ye de mu ato nso sese wu ni mu na se wu kwa hu ti mu akodwa ni calendar din na bom paye na me aja ene de do dia ba de educham na me kache papa brakwa brase nya me ya dum Saturday me ni ma me ale tete de me de ne ba eni me nia franka champo abusia ni nyina Amen. About time complex Mati. Saturday ye pa ne ya be sum Amen. When you watch it. Ai bobo dia na mi awani na bra oba dia sha bebre no yo so mami no nyu akoma so ade ma ya wani hu yehu hwe ni yankopie na ni man se yaka che se yehu yanka yan hwe ni ye ni yankopie na ni man san yakka o kan the book of Deuteronomy chapter 10 verse number 17 the Bible Deuteronomy chapter 10 17 verse number 17 what's the say ye to ma dia say what's the say what's na awurade mu Nyankopon ya so no why enyame mu Nyankopon why enyame mu Nyankopon ene awurade mu awurade eno ye awurade mu awurade why Nyankopon kase why Nyankopon kase otumfo ni hu on twedi pani on jia dem de on je bribe na debi am kasa asemi se Nyankopon kase on je bribe bi ntimi ntua dabi e debi timi kan bi se Nyankopon kase on je bribe kan sika fo beto heavy Nyankopon kase on je bribe obaje ne se ne kase ete eno de ye obaje ne ho de ewiase nyina ye ne dia enti wo koma ni gold ahifa gold na de man tisikani ni wo gold ni gold wo ni ebia na Kenya gold South Africa gold yes ewiase gold hi fa de na wo de epem o bie no o kase on je bribe obi ntimi ntua dabi enti onje nso dabi enti besrawo fa brabo konkron patama ho yes fosuro nya opopo yes ya okra nkwaje ho adwuma titima mutema manone no amaje dia ye ni minni ba bia motia no mumfasuro wo kan Philip chapter 2 verses number 12 Philip 2:12 Philip chapter 2 verse 12 verse number 12 mo manone Belgium Spain France UK minni ba bia mo wo no timumfasuro kaba mo ni enko Philip 2 verse 12 verse 12 what etimadofo nini yawe 7 day members am wo wiasa fa na nyina dem ye setie da se dem ye setie ma
nyankopɔ de ama me no Yes, I bring one chanko. ɛnyɛ sɛ bia bra me wɔ mo nkyɛn nko ɛna sɛ mo nkyɛn bra me ni mo nkyɛn mo wɔ akɔntro ma mo tie me no Minimum chain. me ni mo nkyɛn o momfɛ suro ɛnyɛ opopoɔ ɛnyɛ mo nkwagyeɛ ho adwuma wate Yes. sɛ wotwɛn me ansa my dear brother bere yɛde na ma no to so afrɛ country a wɔne tutu mirika wa wɔ London fa London na ma no wa wɔ Germany fa number no wotwɛn me wɔ Belgium fa number no Yes. wɔ France fa number no Yes. wɔ US fa number no Yes. wɔ Canada fa number no wotwɛn me ansa wonua no bi na aboɔ mo ho no no Yes. wotwɛn sɛ me Canada before Share. my dear brother na temu beto na wu abeyi wa no san wo twese mi na Italy wo nenu bi abo mo ho ano fa number no wo Holland fa number no Yes. nemi grad nkwaji sema biara na tie na dia ba wo nkyɛn no ɛna yɛde bɛgyeagye wo nani wadomrɛ nani nkwaji ada mo so masene na bibia memra woni brem Amen. na box na me banka wo sponsor me se me nkwa bro che kopo bro bi mro no Yes. na enyi ska no emna Ghana medi Yes. kitwa bi ensa fa support nkwaje sem Yes. na asiwiye Yes. hello pacho di baby akasa free Hello, good evening. good evening mami Pacho Apomoy. oba di na do me ho ye You. Yada living Yahweh I say na yada say ne uncheche pa wo di cheche yen. Na debia me pressure me no be kasa. Ya unsem ne kama kuma pa. Esan say ya na sometimes bisam say no kure no wo hote na esinde na so wo na ntumi ankan kire. Ezi mitumi hu ne say na kwanye fa so me di be hu we me say na ya na mitie some of your funny Bible quotation we now they are to form now they are yes so no na ma me enya sa akwenya na mse de papa de o se mi di lechi na mi tie no enti mi chinchin TV na kwato na mse me papa de de fato because baba be yes some the pasana enya some ena edafi eya sema emu tu sana Mimi fan say ye joke intimidate me no sana nyankopon wo kwan a ode fa so e ma me tie na mas na meka so bo ade nyame yawe on shira wo no nya oke ye na de bia no sane a ode asem me ba no ekenya me pa de bia bo 80 na me pese me nchiu Mese minya mrenti ba isanse semna mudu e musu na no na me tie sofo bi o se yi se wo kwa hwe na se wo sofo jaje wa yankopon aka se nyi se ye jaje na e wo se o hwe se ne ansem no e ko wo Bible ni mu a wo se o ka ne se ne etina ni se o jaje na me se na se na se wantumi ampoti ne ma wo se ye be jaje wo na wo be hu na wa sakra o twen we kodu wansan we hu se we ye area na we ye bi I wanna me sister channel no cry man nka say me njiro asofo onim the difference between judgment omu nim atemuo ani atenyiye Because a Jabonia, me mu atem, you attain. Yes. Jain son, when Yan son, when I do beko woman, me mu atem, you attain. Yes. Ye ka judgment, and will be a Yadina Koja Fathers Squad, I go on to. Yes. So I have when you went to Munkunu. A dominum to swear that 10 years near Tembo. No, I can come on, Tiamo, when you paint him in Canocre. Who come, Baba, who can Timothy? Timothy chapter 4 verse 2. Second Timothy 4 verse 2. Bible. Pemukasa. Was it Pemukasa? Jiramu. Ebreye. Any brayem. Yatain. Was it so for your day? Yatain. Kenim. To four. What send can we ever come on him? Yes. You're too for so ever too for. About the chair. You're too nipan for the chair. And in church. And in church, you need to be powerful. You're nipan. Yes. I am the so answer Sassamano. Look at him. Yan Chanagu. Ubepe 10 years, but to copy a 10 more. Sabra will reverse me. Second Timothy 3 verse 16. Verse 16. A train for some way in a floor by the humium. I am a
Atanye no eni atawu ena mo fa na tamu no me yi watan jai na wa mu wom jai wa ye na do be ko wom jai wa na be bu watan ye mu watan ye yi wuntan yes atanye chechire ma atanye atenya ni mu yane amanyankopon ni paye pe na be mu ati bi paye yes okra ye be siesie wo na nko wura tamu na ho nko chire na be ma wa bra ba wo bone timi awie ope ye yes ye Babu yo be kind and chile mune dey asam no. How for no kasa no, be kono tibonim. Be kono tibonim, onum boni se nsuo. Eno de ye. How for Teresa anda. No mun samna dani o. Yes. Hello, Bacho di be akasa free. Hello, Papa Bacho, wana na ya St. Anthony. Nana yo. Papa. Yes. Mabo modinga sa mensa beka mensa nkan. Elomi ya wa inchira o. Pastor K, Pastor Mensa. Mama Abigail. Elohim ya wa manyina mutie okon ajiman. Eyi kire se okon ajiman ba ma yen mmegun o de bia me de meka. Listen, eyi nyina ye rudududududu. Aso nyina tie 7 years. 7 years dem ba ko pe. Okon ajiman. Yefuna ewo okwajima de bia ni ameka se Elohim ya wa koso ana shira. Ma baby owo bia. Amen. Papa yenena papa kwa bro say. Papa senka tama ufa papa emame senka uko say yefunu ma yendi anka yendi ya. Oh, Kasabe kwa kontiasi na wenye 85 years. Elohim ya wa shira wate. Amen. So do okwajima agije yen emegun de bia ya asuse be ti okwajima. Papa me say me yire buesto bi na ana me say me nya jumenti do bia na ma betra ho na aye dinum twamu wa hanum a osofu pombi etwamu wa hanum obegina ho sa time na worka ya obegina ho fia sa osofu be ni na so kwajima unyo kwa osofu what osofu be ni preach sana na me na so wa hia na me say wo awosi ahia o pa no be ko papa you ma de bia o de mai nyina adanya komaso na ma to wa de ni ma to won na o to ni bi ni bia kan ye ani ti na de bia mi su kafe me ba ma bo wa bo me su a mi ti me mai no ma ye bugaleji ni zu ma ye ma ko so paneti nti e se me ba na bo me su eya to mi bo paneti na e ti mi se Mr. Osoro, Yawa, so we are mobile. No say, I think you so I think. Hello, Apostle. Hello. Hello, Apostle. Hello, Mami. Hello, Apostle. Hello, Bacho Kasa. The Catholic phone there. Ni check of your phone na. Ya branch of phone yan suka. The Catholic phone. Apostle. Apostle, you want to Apostle. I want to you share what? Amen. Amen. Oh, shout, Papa. Amen. Let me quit you, Pa, and they are better. Amen. And it is what you may, one a day. Amen. Maybe I wanted that. Amen. It's you, Papa. It's you, Pa. Daddy, I wish them. If we are going to show what Amen. what's some of them in their no drink. Amen. What they were on show, Papa. Yes, dear fool. Very good. As the beer, you long down. Me flower me now, and now put on the men now. Get was. You who is Papa. Amen. Now, you better what it. Medamasi. I better be brave. What it. Amen. Medamasi. Obadi ya wish them be. No nyuma kuma swadi mami. Medamasi. Monso kwa jisem na mama na mhoyira mo. Box na me bank wa boa me dada. Kitwa bi ensa. Timi na manu ne da wo no. Ye wie na mane beto so. E to so a na ka kitwa bi ensa. Na fa sponsor. Na yie ba ofi a obeboa si emfefo no nkwasi ye. Yenkoyi ni fridge. Ene unu ebe yira. Ye nkwache ho adwuma. Ye wate unu ebe nte. Hello, Mbacho Dina bi agasa free. Mbacho lo wa TV set no da ruma. Mbacho
me show program ne pa. That's it. Manage your program no da nyame show. What should I do? Da me pesa me ba wa sorry no. Amen. Me baba. Na me manage nyame djuma no nso. Na last me frère Pastor King. Ama what the number man ba me so number na wa mfa. Ebia na me dia to say na what to me. O dia di camera sorry na gi ntete en to nchen. Bye. Yankoto ayenda. Ti dikantu na mo hwehwe asem na chiri kwan. Obi no da obeda ogina ogja no hwehwe. Debbie. Di carry asem na hwehwe onyakopa yin ni tie na kane to asem no na mo first. Na pastor Cheri awunu so otia ne pastors na ebi kra ma TV ni so for reading ebi ma oh man no nyina na nyeso mba ya da bi eye process it be so di kansa kra wadwene na Peter oyo osuani anso na obey osomafo. Yes. Hello Pacho did baby akasa free and well lower TV set ni kakra wada ruma. And you may have also acquainted my empire. Or father's mama could not just see him. Or them quantity some of Ranima. On a person, on a person, so cold. If you are my auntie, I am who is your papa. Apostle, according my age, yes, Wow. And you may have also according my papa. Papa, that's not going to touch him. Or them quantity some of Ranima. On a person, on a person. Ghana mine, the say I am who yes, your papa. Apostle, according my yes, Apostle, according my the dynamic preacher, and me papa, over there, we won't shout. A mere joy. Then I call also for your son and everyone. Yahweh, what is family, papa? Why they are we won't shout. Papa. Just a me who would see me to say, I love you, Yammy, papa, let me be Yammy, the name right here with you. As I said, and I want something and neck. Master self-fit, the other day, me calling them ma. Yet, to see you know, yes, your papa, what's the word, my body, our on cow living away, or ma, any Ghana, my any Naya, your body, show, papa. That's in Japa, James, Bye. Yahweh Shroud, no Shroud, no Ra. Ya went to any mamma, and goes to any casimamo. Amen. Hello, Pacho, did you have free? Good evening, A jabby back up. The moon, and I'm a friend. Namaini, dear woman. The moon, our friend. Ulipa, that's you. What a day. Apostle body in Chirapa, I know what is some of the Broma. I'm a job and they be a coming, number Yahweh, no Martin Council. About this, no one to the wish to you. Apostle, I told the beer, not the beer with me, with the father, I need to need Shina TV, so no catch them or so bad, Yahweh in the now, to say any person, nothing, no way you don't come here and find what dear William or Koda or sorry, so I would name quite or fast or sorry. No, you father, I need an first in the book. Who I can't say about some kitchen, young man. Hey, I'm a man. Nick, I see you to meet your Ben
wo timi gina de kasa tre obo ade ya we no oh apostle ayesa na me dey out apostle me ka why me fa so me desire sabia ni pa do me fa me so e fa me chan ana e hu ye wo ba bi ana me dan ye boro pete abo e duru ba bi dan ba ko ye 5 Explain, I'm sorry, and any perform a day I put you on your moko. Not coming, I never see some dear dancing. Apostle, a man must make you know what cassette nobody is so near. No matter them who say yes, so much to me. It be in your na the other one start tell me so do we kwa wie pa ye pastor Kenny pastor Mensa mother big affair obaba sia o dan ni ama okokrusia no kokwaje nkra de breki mamofo obaba sia o kutanta afo no so sa ji abayen obade shiramo bye ya we nshira bebre no tune ni ma ya we hu mo bono nwa akoma so ade ma hello mbacho di na bi akase freo. Hello, Apostle. Yes, sir. Yamishra Opa. Yamishra Uzumami. Yamishra, my name is wife. You chill watching. Now, you start to say you chill. Lockdown, you chill, but you start lockdown, you start to say you chill. Apostle, my name is wife. Now, you coping course. Now, you coping course I check. Now, you see, sana in church and economy. Apostle, my name is wife. Now, you jai Pentecost is here. Man, I'm going for Yahweh show. Na say me last na me che na I say branch ni bi wo Kaswa Kakraba into my phone number into me person me friend na me to me ne me busu na so ye jane ye kra na ye jane ye kra na ye ji ye kra kwa into you see at the Pentecost ne die me say me into me na isi one na me to esu e china into almost kura me catch on say see am e me into me ya any omunsu me biem e be say we chure Sunday or some ma me church no apostle ma me kura me ho popo ye pa nti e be say me busu na ye ba living yawe asori na ya me so sure pa na un church pa wo de church ho ama ye wu e be say na ye nim say ye sum ya me o na say ye nim say sa yedi man-made asori biachi ye ni penhye na ye de ne nim se Erade nkuto ne yesum no so na san ye nim se ye erade nhye na yesum so enam nkyekiri ama ye hu se yes ne di man-made asori biachi ne ye nim so wadum anyame ya wadum nti wa me ye hu dia ene de me ne me nim mban na ye be living ya wa asori. Yeah, we shall be no also crossing carpet there. You'll be across any news. Any news. And Shada won't be yeah, we who no man and was Emran and Maso. Amen. Asamno about one chain. Yes. Ubin a boy a bass as season. About Kubuakunta. Yes. Into be any crank what you want. Ayawe. One wire crowd. So bar. Obejajo. Or towns or zoa. On spell just a minute on fan spell because so can the book of Job chapter 14 verse 5 audit Job chapter watching you verse my 5 cha watching any was on na di be wato wa bosum dudu wa bosunya bedi ni woni trim wa twahie bia won twahie to hie na won nti na ye wu sa yes na ga wadu hia wan moa why not yes 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 kia mo hia da kam dukudem sie na wunri wudu sia bellet for say the electric shock di pan I'm telling you hello pa choji be aka say free hello mami pa choji be aka say free but obadi nshira pa o shira so mami metasho won se che ne pa last friend am say me tu wana mo no ndi se sia no Saturday no me kwa sorry
And I will preach in our Tomacoma, so Pamania and Casano. I'm finding a duo. That I was a body in shroud. Amen. Which loves mammy. Mania champ was a Kai sing, Kai who sang a big ho. Ubeje Apostle Ubeje. Hey, share. Hello, Bajodi, we are free. Yan young boy and young woman, young common. Hello, Bajodi, we are free. Bajokasa. Hello. Bajokasa, why? Mona, Memphis, and Namay and Toto. Na you it's here for you, and I say, Yame, and you put them for one to turn home. May you acquire my mediano? Who does to Kodo? Amen. Who does to call on something Mudo? Amen. After my book, who could never tell me who the America. Me who the America. Oh, yes, above woe. So here was small why a small bistro direct to you who the Yankakora. Oh, what insurance on your case, Papa? Insurance, mammy. Insurance, mammy. When you walk my sword, dear mom. If you go, I am Papa to Quabra say. Miss Medio quite mine. Asano, Yamfani say. And Casabri and Comano. Akabuma Kamoa. Yeah. Take to baby. Asamono, I am Yanum Bidi kind. I should tear seven. If you know about the enemy, so boab one man. Toti voice now. And Yamina, what the voice? The greater no. And what you say, a Yibrim Yawono. Who say you master? Sisson. And now matters in shoe top. Rim a Casachino. And now was so many a friend a kill. Yes. Ye need a normal time. Romans chapter 13. Romans 13. Verse 12. Verse 12. And I do a good and I do quite an say, what does it see? Nadiachi. And the Chiapping. First, can't down so that you saw what done. I got me you so by 3 times as Nadiachi. Yet, Mummy, and no, that is here. Onion so. No. First, pan, you so global color. And the this time, you so global a Makumako. Casanianco. And I don't put a name at the Chiapping. What does it see? Nadiachi. Et Mummy, yes, it will be ya. Yanentam. Yes, could yes, man, you man to go. Yes, I could. Yes, I could. Yes, simple. Mummy, not if I want to see our version or channel a day. When you meet him in Command, and you know about yes, Wako. Yes. And then what do yes. Pray your crown quite you want to do. Hello, Pachodina, you are free. Hello. Yes, sir. Your family, David. David. My name is free. I'm going to pay patient. Michia patient in one phone. Papa, I'm not sure. What's wrong, Sumami? Yeah, I'm confident in you. And you may be a man who won't mind you. I'm my sister's man. And about yes. Just in the bowl. I better go. Only problem. Oba now the man with the man is about I should nose mask. Oba so I'm not a war no alpha super pepe. Simple. Nantina must see chroma munche nose mask now. Who are you niame? Probably this so we say no, I won't prepare. Ubaya ko unkwasi ya uopa. Where ya tieni pa owe. Where ya tieni pa. Yaria babo hene ho ban no wa no ban na besenko. Baba. Tobo bre yie dia. Nante pansam. Bencho, what? Parliament ni atum. Babenya be
3 years to 4 years. More chimpram via me, sir. Young Potter saw him on some of my 3 years. Now I wanted a bang. But when you say you are a good young color. Now, the bed and the Taka, the Timango ready so bad. About the air will was I in my way? Yeah, they come out, Jim, they won't come out soon. Oh, Yahweh, whom about what? True that. About the air when about Sakra. Look, when I was answer to die, your first born, two deal. Papa, ne, or buy a man a petition one glass or bofa than a chicoyan. You have visited the bar. No, you say, Jenny, about 1 day. A fat than a chicoyan now. You left. Am I assigning you to? Obi Shemi Sabri. How for what you are in a sea and on way of an hour, what temperature? Oh, the woo on Prachi. Menti me, TV and Tima Ben be a wee chop money, so we to me no about 1 year. Ah! Obi get bit a trim plant and ding 5 years, no to me chop money to Tony, my former bano. Mun separate for be one mun separate no more sika na ade magana no now three fan kokwa ne ho ade eni da ho ni kwase abuo na ye wo say ta person o dad de wo ko gun a say nyanko papa no dad de fer ko kunu kokko no mu no sa na say ta ye wo dad de wa kokun ni ba ma timfishie du mi jenson ma twempra 7 years nyanko pa nya time amamu umumwi mo san na mo na mo keka nsamfo. Say, I want to be no ready. No, my sack of Fanaba. I want to be no one here. No, my cofana Sabagana so many money. Wasumamu. Body and Vanessa and Cow. Amen. What me a dream? What's Yamina? Just near your one day and Pratio. And Jamina Mobon. Papa. When you make catch in a professional way. So by your band, you know, probably Quasia. Yeah. Or probably Quasia, baby, I was sitting one. Nobody shall say, Major, if I saw you in one year. Or was so acquired and what you know where there was equal. No, I was a major man. Wow, for age hour. Then there were no back when you only be a crown. Our dear man. Now, who about trade the Woba? Huh? Hello, but you didn't have a free. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, please. Kaza. That in fact, good evening. Good evening. That in fact, you mean, slow. What do you wear? Oh, slow. Well, yeah, Jim. What, yeah, Jim, papa, yes, for the moment. On what last guy, yes. Look, oh, ready, slow. You will come and do what your mouth. Not more kind. Na mo consulted ya mo kanu class terminate say ye 90 so me see ho kwantene no na me show that e dia me show me na oda and then kwa na nyame aduma me saka eni aji the ready count why need my pa oye e da na me show bye oba bi sha bebre atodi be bia kasa free yam fatu ne fe yam koye nuan ma manani ebreko hello yes sir. Hello. Bajodi baby akase free. Bajo me kasa free Medina. Biche Medina fonyina. Kasa free Medina Bokuri boy. Yeah. Abanya me shapa. Wonshira wonso. Na de wa ye no ama mo kiri no. Oba de na ma ye nyina ho adwiri yin. Sa. Yedi ani wana yedi hu. Ejale
Amen. Any problem? Amen. Amen. Nyanu adaya wa se ne boy cherry num na ade nam sa anye mafono ntinde ne wadomre nyanu nkwaje da nyamen tawo so ma den so yefo me ne sewu amen ndile kenya mi atema ya wenjira no je also last one with dear hello bachodi no be akasa free hello. Yes, sir. Hello. Good evening. Mukasese Goma Rampo. Ichia the Rampo for you. I will Apostle Okwajima will pay for it too. And I for any prayer for move. I want you by a OP Ugwa so far will chat to Obalata. When we go say, what for an oil? Obun Kofu, one from Kofu, or you also. But one said to moi, no question, from Azamfui. Now, Apostle Okwajima will be going for to collection and Casimas of Muza, a month from Yansa. What did you tell Safi? What did you want, Mammy? Open Apostle Samba, and Caso Azamfia. Go Queen Power Pool. What could Sinafi also Mrs. Wish or the room won't conquer out for it's still, I mean, you will be. I mean, away, saying you want to. Apostle, and you want to you, as I've read, almost shown the prayer that the consumer, the little witch, the shoe one, that the Bible go one. It's your answers, tell us, no one. It's a joy that go one, which you papa. I mean, shout. Which else on your Akmasadi amount. Hallelujah. Amen. Sabre baby, I will tell you, Pastor Safrin baby, the poor make me afraid. If you are on the platform now, man, so better person join your platform as well. Now, afraid, there may be our one. Live your way as a fully be a bail. You will shall be young man. Okay. Hello, I wouldn't go try if you can put me down. None. Too much also we are the Kankalin line on the top of Ghana. Holy man will like King Apostle Oko Ajiman. Rastafari himself. Fire pan room. People call him the Sister Samko.
Black people won't go home. I'm on Zion at the righteous throne. Yoko, fire pan room. People call them the Sisa Sanko. Black people won't go home. I'm on Zion at the righteous throne. Oh, Apostle. Yes, sir. Shaka here if you allow him Yahweh no and come on and Pastor Chief Pastor Mensa. Amen. What in them what would do? Yeah, that's a map. Apostle Yafil. What the insurance. That's a apostle. Yes, what is number from Kakrenti? Nay, ya, na many a Bamihudo. Said the boy when Nassim do demia. Na Elohim when shop Papa Apostle. Some can know the whole world will be any hope. She said the Casa. And there above me, young there is body away. Yeah. And the new who Papa. And Nabama Yahu. They am part new young. My name may be a mew who or me who. Near may be a mew who or Elohim Yahweh. And I mean, who drew me. Let me who there. Mansum for me who or Hampa. Na dem kwasia fon the apostle da wase mo mo ja one life mo hwe se ma wo bible mu and dem hu adrum kase woni mo wo ba se na em kra na mo wo ba da ben na senya chere was wonja wo mu na there is no god na be hwe na chen na din kasia kase bi di da wo kom na hantan kasa a hantan we sia dema o bonsam pe wadi wewa dema do kodua da bia akiri no na wase akun dawo na ni pepi so wani duam ante wo na de wod nam demia wani be ba no wo grave nda hantan kasa na rekodo show osofo mu akra tumika na onam chede on fere bonsam omawade a bonsam chadiko omawade a ona shade obesa guani mu ase enna nipa ide be hu de oyi onfinyame enna hantan kasa e ba menchen na me na me ma demia na se fi menchen kwa be jimade eyi na ya hantan kasa enfi oboade enye ya we ya and wo ye duma end time apostle ya wo boss dem ko fu na wo wie beba Apostle Muni Yankupon Yadma, or Fleming Bingiman. Yeah, Bingiman. Apostle, wait, Bingi no, many Johokakra, Usanami Yambuasi, Mr. Walla, Miyam Buasu, Mamenkan Kakrana, Nubuasu, Apostle Fleming Bingiman. So what to Bingi as in Guadia, who never made Yanwa. What is the meaning of Bingi? So I knew you've got any problem, yeah. Shalom. Yahweh, shalom. Oba Isaac, Germany. Wow, Isaac. Yeah. Papa Yamishra on any Mray. Amen. Sempa, and some are moving here with their brain. Germany from Muntuana, me, Mrs. Bakon Edin Como or also Cologne. Then command ye dinifa, Yankopon, who are you, nearly pound respecting. The Indians and Commander Bear 1 hour, na me man quotation na de na de ba kwa na me catch and say Indian your friend na me say nana hwe snow ya if it and not 3 days ato be sin ne yem bi say yan say snow yi ifiri him fa na etoye ye boboy ya bobo ne he na etoye enti sade we kura enti depends slow papa 3 days ni snow ato Germany ha no untum currency form ye wo minus 8 snow at very fridge ye use friend cry ye djuma master colon journey enko deep freezer pa ya sister ba ko so nko fi hamburg ba onye train kwa ma 3 days ni we yina ni pen slow yo but abususem ye wo Facebook ayehwe abususamfo a wo mgu Facebook a wo mo ma comment omo dey am view sama wo mbisa omo dey am view me me tu asam to wo no a o say abra mo ba say wan say catch Noah say ompa madaka na sa na nipa isi Noah atwetwe it is na nya wo say say na wo ka nkwaje asem a
na nipa kura tete social media Facebook na wɔn kyerɛkyerɛ sɛbɛ nsɛmfo na ɔsi sɛ deɛ yɛ wɔ no wɔ abere nso no saa na bɛyɛ yagye nkwa Yeshua Messiah ne ba atɔ so mmienu nyame Messiah nhyira mo na ɔnka obi aho papa made srɛ baako sɛ obi biara otie yɛ Germany ɔwɔ Westfalen me pacha yɛ kɔ asɔre wɔ Essen very good kɔ asɔre wɔ Essen Germany obi biara otie mi Essen baby a yɛ kɔ asɔre a wɔ Essen Bahnhof train station akyi wa very good wohwɛ Anchor Benson ne nɔma ɔde bɛma wo Brother Isaac me nɔma ubenya na obi ɔwɔ Westfalen ha bia ɔmbɔ mmɔden a nkurɔfo bebree tie wɔ Westfalen ha but wo muntu ana mo mba muntu ana mo Westfalen ha enjeje bo amenye on TV so your friend said DC Dorf Mönchengladbach and then Patem Krefeld muti Apostle Kwajman obi antu anamona every Saturday bia you start 9 o'clock na ya point 12 mombra be kan ho amen minisa wo kasa Germany fo wo nyina ati body inshabe bre tu anamon ena me quote quotation bira mi ni we bia wo no ena fa suonya opopo ye okra nkwaje mo adwuma unuan mi na abo wo ko wani beji bebre wani beji papa tu anamon akọ body inshabe bre wo sa na wo Canada nso so a omodi asa na wo US so a sa na wo France so a ye de numbers ni nyina begu so wo Belgium so a wo Italy so a London for me sra muntu anamon obadi enhira mo no nyama makoma so ade mo amen entrefie ni hum supporter unsan wajumani nara Unsanwa jumanyi nara Apostle Okon Ajimai, the dynamic preacher, Papa Obadiah Yahweh, unshira wo papa. Fena ya feel, nensi nimse ni nyina no eken dwuma ne ho bi. Obadiah Yahweh unshira wo pa. Papa Nyakopon sanu dwuma ye wanwa obi nti ne nyame ya se. No bi nim baabi a ne nyame ye free. No bi nim baabi a ne nyame ye ekop. Enti se obi se onsum ye Nyankopon yi no benya ye Nyankopon ne kasetia ye de ye nim se otumfo Yahweh no ono no obosro ne asase ono na oye niema enipa ntiase esanse so oye ade na kenipa tiase a akie hu ni nyame ye no se de otie nyame bie no wa ye de ne tutu ne ho a eyeje wono a obosro bo asase kyese ne ho ye wanwa ne nsa no nyuma nyina ye wanwa papa na omo mo si nyame bie ni ho ne de papa omo nya obi a omukromo so omo ho se ye de benipa famu krampo na se ye si ye hwe nipa famu a kasankofo no kwankomo nka ho ye pebe bi titirifuo bekọ akohia those people no omo nye among of them papa omo nye obi eti se osi oye Nyankopon tiase for living Yahweh ni ho a papa wono de wo so wo ho a onwo ho na obewu akwakoyina no obewu akoyina no na ye me ya se chese mo bro wa fo kra chese na meka no papa o de ye ya wan hwa me anu apa otu for Yahweh o nshira wo pa nshira wo mami uzie ya no firim amire no baby akopie ya hello Pajodi baby akase free papa me da see na ya me hwe wo program no manage hu amen and I'm pese me contribute kakra me see papa se ye nim baby awiase ko na okay baby awiase ko na won kyerɛkyerɛ yi ye nkola mi ko mission school Presbyterian na papa
me see school ye kyerɛ boni ene papa ye kyerɛ boni ni papa because sorry we say wa Sunday school wa ma asori Sunday no Monday ni ye di be ye ono wankasa ube hu se bi wo na se si hwɛ ne wiase kɔ hwɛ ne wiase kɔ nipa ɛkɔ asɔre ntitie nkyerɛkyerɛ bi anim yɛkɔ school nkyerɛkyerɛ bi anim yɛsi mi ntete nkɔla ɔbɛyɛ dɛ no wahu nyame Bible no ankasa si yɛntete nkɔla yɛnkyerɛ mo ade pa ne bɔne sese yɛsi mi mmro nkɔla yɛde yɛ ho ato aborɔfo yi so na aborɔfo yi so ɔmo hwɛ ɔmo o aban hwɛ ɔmo nkɔla aban mo sika yɛn so yɛni aban bi ɔmo ayɛ ma esika nti akɔla no wɔntete na ɔbɛyɛ dɛ nyia ni ayɛ akɔla pa ga nyame hyira wo na wasɛm nsɛm a wo ka no sanka gana fo bi dia anke because who send you nkola ye wo Ghana entitie bienim na mensem bienim eno ani se ya kwa sorry ti se se ne wo ka no wo be hu mo na obi asun gallon o kwa sorry nye se okoto petrol o kwa sorry da me see obi ye mi bibi ko se me nya problem TV bi no so ko se e wa brotre ha na me see da me see be bia me fa bia problem me ko adwuma mo problem e fia problem me didi wana me ko ye ko fa me adwuma mu baabi no ana ye see makoye bibi me so ma anya hwe na alatani bi ojintokwa no boss maami ntisani ene ma kono na me nkrata sam so aye den me ye hwe anyeye na me dim paibo ni fast me dim paibo na nyankopɔ ma ni nsaso nti me ba Ghana na mbe hu me busuafo me ba ekura na obi ewie obi ani ho aka mi maami ni busuafo ti iba no mo bisa mama ne na me bo mama ne se ma che na se na me maami busuani bi se eya o mo kompai bo we baby na me ni o mo achi da ye kompai bo no onu kura maami na nkasa kura nko wo si mini obi nko ye kompai bo no da ye si me hu sofo a agisa me tua 6 million na me si omo de amowa tufu obo na me hu sofo agisa me tua 6 million me de me ntua agisa we inti man tua na ne me ni no koye no besafi abawe bi betra me nchen me wo Ghana no obetra me nchen na enam ne so na me onya aware e wo Holland na okoye me see da say na abawe na eye me ko asori ho no ni oni me ko asori no oni abawe ni sister koye baako na omufra abawe ni say hwe ye see me ntua 6 million kula me ntimi ntua na me see na me de me betua 6 million dia adan minim nyame minim Bible no kan se nyankopon aye madoma tra abrochire over 20 years ansana makumi krata na nyankopon aye madom na mabefia me di 6,000 be chosofo me hu sofu keke 6,000 6 million ana mo kan say Ghana sikano ya se kwa yo ko mo chanza obi botete Ghana so botete seke anka ebe kanya Ghana fo no mo ni omu esa bega so mo nyeskapa anka be ye pa nyame nhyiraw nyame ntu nkwanem amen ojo so mama wati
Papa, Ubani Eva, and you remiss me from US. I'm many by your way. Pastor Chenny, Pastor Menzina, and you raise your Bible, Nakasa. Mammy at Sia Semuno. Namidia Kakra, me can't living here with you, and I say, yet Sia Semuno. Then there be a person of my mono. A town for any was so gana, so for solitia. I'm sorry. Yenina living here with one my mom pie my apostle, Quajimai. Said ya Baya, on Yanko Poman and 9 Pimbo. Elohim Babon who ban in a bushia, and then in a papa Benyan Sampano, a dibia my me and Cassette de Bia Papa, and as some other men I can't come up. Papa's we empire, Bobby free and near living here with one yet seeing now. And no bonnier for Shisha Ghana, so for a band swinging. Say by your margin in a bay of Fena or Badia, a yipa pia my Zigana for living here with 4 Mutina or Badia, and Shidamun and Monsum Pay be my papa, and then the onions and pen be my Amy. Or Badia wish Riva. Each US for you, a wish Ram. Mamma, him US, the number to a month, no time in Numishia and Church. What is Ram? Baby, I want and traveling your home supporter to an among. I'm quite cheap. You crank what you na young combo. You be calling cronk. You do now qua. What me go back on tapa. Na Yahweh. Minima Timun. Because of kind the book of Hebrews. Or sending some here no. So copying some here anymore. Or body Yahweh in some here. Who copy a temua. Or of war. Papa. The book of Hebrews. I can't say one. In some here. Papa. Hebrews chapter 12 verse number 4 was it Monday Bonnie Diaco Bonnie Diaco Munyensiano Encontru Mojam Yabinua Sabu Yang Wutiasi Tutiasi Namudafi a futua. Am I don't feel Sabu so we feel futua the Emano the air Casacho said we or back and then a futu be Casacho a more Yankupa Asuchi at the Ketua Bunyanko Pasuchi at the Ketua Nens or you are Tanya and this me or the assembly families where you won't tire and more comment to and what boom fu Nadia Yankupa Dono and what China so be you in time nor she or Babiana nor Nisa or Sua. No, Tian, I'll Jom, no, or Yabajom, to sorry be our common, if one a tian, no tian, when you're bound also. What's it? The moon sentiment, sir, I'm on a kid. It's only so be a man in so your man, or dear tian, not so much no more. No, to me, this is so much in here. On young Poyam, on young Posa can in sub a bow, a sack of batano. Do ye a bat? When you also, what do them now? We. In some she when you want to be in hello Apostle. Yes sir. Mimobi biara shalom Yahweh shalom. Wow what a wow. Amen. Asema ema ye kra edidi eme abre biara me namo me drive wo me just bia me ye dwuma me ye phone e shema so Apostle me tie u preaching na ma boni biem also then fantefonya na yes oye de wa wo boni bien na yidze wo boni sen na son na wotwe na jibedu dai ewie mre nya asofo be se du se oso e wo Ghana kenya ni se asofo a mfinyame no ebi e ka se Christosum enema oman yenko nenim aye oman ne help okaya ohwe onu anu ho and about 90% of asofo ene omo se omo yes edwuma no the woman di dwuma ne fa so ne omo bu nkrofo no saa na obeka Munya bema David me wo Korea hai kese Korea funyara chia Japan funyara omunya nyame somman po ne wo amusi ebo mu bra omu di no kure omu do omu ho
na omo tutu nneoma ma omo man na yen ayesi e Kristo summan o kan adan en nan enum bia obefi asore ho the garage na mo ya nnuase ifie omo adan na asore any prayer houses na so bone ye kuni patutu ni spare parts pe quick money mayua ankofo for mudi omo ho na wo kan akwa omo nsuo ye no for 5 papa 5 million ye wo ntia omo ntumi nye mine ye ntuma ni omo kire nti boni a enipa esu anke mu odu no okoye kro nsoro esanse sikenja bo sika obewu edi eja ho apostle koso araka ensem no bosumi we die mon kamo bie nti mabo ade bebra osem ni pia nya mi adwuma no bade ya we nshira enoma bi mi nya opra de nende bi wa ha July no mbesi ne me honto mi ye ma yes surgery me no but still obade en fane muslim wa ya sewra fanda ba ya shwa mizi asuleman tampe shalom eresan efi Korea amen Yahweh shalom Yahweh muslim also no fanda ba mizi ayaresa ho dingo so me man tampe no mo ayaresa mra so na nya ho dini amen amen. Hello, Bajodi, maybe I can say free. Also, Pacho, crisis media and council. Ne was suffering Ketsua, and ne Obibia, Uti live service. Other mammy can say free Italy. It's a telephone. Who ain't share, but already know. And some final with the Maya and I come a coma. I'm a meeting we craft for number now. I'm say Italian group no more. I say very good. I'm from last week here. Wow. And I'm hoping some of them better Zoom way in Honasa. In I have a soon will live in Yahweh. Amen. Amen. For the meantime, the Union I have a baby. So we are done day in our audience and panic pray. Amen. Never sharing in our Amen. Yeah, we shall. They say a person this Saturday come. Because they say I was no more my plan is managing Quadism. Una Kabun and Quadism, who can sponsor. Nakawu abe you want to say be mo asam waka so can the book of Romans na 10:14 Romans chapter 10 verse 14 verse 14 oka sam say ajenkwa ho asam ajenkwa no wasam ka afi ebe ye den ene ebe frɛ obi onyi ene ebe tuma ko frɛ obi a wonyi ni so onyi ni no wamra na ebe den na obeje di wonti ho asam obi a wonji onti asam na beje adie so osankani ni ho osankani an ko kasam na ebe den na omati ebe den na nkrofo beti asam no na se wan somo wona na se wan sponsor mi ansuma mi a ebe den na obeka asam ebe den na obeka kasam no asam ni wo me nkyai yes but ehu akade ni ho etu ni me boafo oba de ma omu a wo de boa no ehu nhira emra so can the book of Job chapter 29 verse 13 Job chapter 29:13 verse 13 no because the oya yira onu a wutie mu nua bi ya yira na odi oya yira no mani nhira mra wo so wate mani nhira mra wo so Jesus amen amen hallelujah amen hello good evening good evening Daddy Yahweh nkao amen we obaya watani Yahweh nkao Yahweh nshirawo Yahweh nyawadom amen debia no afa nsampa no afa bet ebra eba chere ni aso yentiminti ni asatran free ebona wo amen na debia no aso yentiminti ni Yahweh nyawadom ni aso yenya bi ni afa sponsor nkwaje sem ni ema ye ni anamo amuso ayira no sene first ni aso ya ayira no yeso no ye ni anamo ayira no amuso muso ntiminti amuso awotimi inyadwe sachira ma mukra Yahweh so nyawadom ni aso so yenya binia fans sponsor ni bibi ala nkoso eda wase ana bunyama pa oye Yahweh nka Yahweh nshira eda wase amen Yahweh so nshira bebre adofo ni pe hwe me doso se we waje so mo hwe me nya sponsor me nya no kore nti wo na Yahweh de ne saka wakoma na se ko bia hwe bibia aka san ko bo ankwaje sama me gina we me wo we me adwuma na me ya me nyohini ani omu o pass sponsor to the whole week de bia me de asempa me ba minye ni hani kura wadwuma na me no dabi mintimi mi mankanya nko pasam wanda mintimi na o mintimi na
24/7 bintimi now etibesrawo so wo bas panza nkwa wona etiem se go bia ye ne krampo a anka ye betimi aba papa nanso no obi aye na je se obi sponsor enti ono aka ne se go ne bo eno bi titi ema enti na ma ye tetena no ti anka se yanho odin de baba na de aba oba de nshira amen ebo ba ko ena mdi kum no ma ba ye 9 ti me kasa on radio na TV afa na ya sa de aba YouTube ni aba Facebook e de ebo ba ko no e kum no ma 9 oba de nshira bebre enti me kasa obi hwebo TV de so no bi so hwemo ya we nshira bebre amen. Hello Yesu seni nchira anya de yensuro bibia wasasi hu papa inde ama bible na kasa bible wa kasa papa opekekeke ta we papa yigina ni yigina mpoanu num na ni yigina so yehwe yihu do ya wankala na so papa oponya wankala makopoda makopo akọ 45 feet measurement mako echi na yutumi ye kwana ya ayo na se ye yudin yihu how you see yeri bofom na yetumi ye de ho munimidi na dadem frame bi bo ntim frame na obbo fo akokwa ane no che de memfra mewe yinu we free ifom if you kwem no oboko nti yetim frame na pampan no na yehu se bebe frame ne finu oho momi ye fom nti emfa ye mitiri so nti ye ne tiri beso ya nanto ya kwakakra ye ye kire da oba de Elohim yawe no hu ye hu papa obu se okomi papa ebonhu green color ebonhu blue color owo colors beble o bebi eboko bia na color bi eboko akoto oko deep na onyenchi yeko na se ye show to you so a yetumi ye se ompuni bi ye na yenom e kire da oba de Elohim yawe no hu ye hu na nkofu bi ti wo mo no wa afra won wose common sense won ugu wiade mo ye moode ene di fa atrofo so so ne nemu wo so welcome kwase asam wo ye wo mo akwankyere Bible the woman won hwem na fi wanka no nkofu abeta wase osono nyankopon o Bible mu na osono nyankopon a owo ho munum na aya nkwasiasem ati demi aya itumi ite adwene ho a na ehu de osono nyankopon o Bible na osono nyankopon o woso nti mo wo Bible ni mide na nya papa nti nkofu ati demi na fisi idi wona chide na anye ne ebotu nyamesom na ato achen ishiran ka oba de Elohim yawe so we you amen we yimbirimu no good ne fele ka yawe nsam ne fele de kire yawe mba na nye ne ya yi usu good ne sekran na adwe ne de ba papa iyi nti no na medu me de bia me da mo bo mempa mo meka de anya sasa abo nsam wo de fusunsun ba nsam na bo na anya ne bo ne nipa bon obeka mala ko be na modo obeka apostle ko adwe no do misi living yawe otwe ne butu okra bi ne ba san ntutu nko nka she India wonu bu small ba wa fa no Lord Krishna ntutwe ne butu nka she na pempom papa oba de yawe nshiro pastor Chene pastor Mensa. Hallelujah. Hello Pastor Odi me be akasa free. What to it Apostle. Yes. About the which which house won kwaje se mo da be ni me apostle abani hard over but me am shin me bi akobo bi am na bi am tia ya enyo bi na ese ka kire me ese ka kire me se me nsumo ba de no ya na se me tu anam amen why didn't shira apostle assembly wo I think asofu bebre na aka so bofa ka se asofu ma bon na media houses e from mo platform mo de di kwa de hunu ntetie mu hunu ase pepe bia ne ho mbeka mo ni masem ne tise wo a omo be 5 minutes o de bitu da chi akra no omo mfrɛ and no more back or chrome no from more platform only think sesamos. What is shall be shall know with a buffronia Pastor Mason and Pastor Chi shall no buffo BBR shall body shall be BR. Oh, Quadism, I've been asked for one kind of dear. I mean, I got mom quotation and then me. Hallelujah. Hello, but you never get free. Young fellas to be nefi Ebreno say a signal and say me brasso. Hello, Papa. Good evening. Good evening.
Pacho ya wa sunde nkan wo Pacho bibi aboko de oba de adom echa pastor Mensa ne pastor chi minya be ma kan won so da we show bibi am Pacho so for David ni okay Kofodia okay papa ya we show pa o ma ya tse nkwaje se mo mpa onyankopon ya we hu pa baba hu na nipa ensuru no aya o ma hu ko ya mo wan se o mo ka se there is no God no so Bible can some 1:1 no omo nim so omo kan Bible no kan ko na chi o omo se nyankopon bia ni ho ba me bisa se na o omo ka se nyankopon bia no omo nim se bonsam de ho ana bonsam de ho omo di se bonsam obo omo nim se nyankopon ho no aya mi hu ni pa adwen ana mi hu di yo ni petitie papa asofo bi okofo di anu mo kan asem bi sofo fe no so o bishop me nka so fe no me nka nsa me nka so fe no so bishop akon school so do akiri pa so bishop na egoshiai sofo egoshiai na sofo bi anu asem me fan nas kakra won ti ase se me pichi me kan yawe me kan ya so a won ti ase na and the creator didn't make us and once over them say so when say danwopon di ana wase won so mudi na ni kwa na so won say mudi dia na da make us I hawo and once say waji wu na so we na say fine me pichi ayi engage ayi bunenam TV Facebook o mo kan say me say yawe no hwan no o mo nshampa bo na o mo no o mo ka densi na me papa yawe nyankopon di Yashua in the bed. It's become we are in your bonnet. Now, permit in the question, and I saw about Cassay. And Sunday, Saturday, class, someone, the bank can send me some kind of meeting. The can send me so about to one man or man also. I have come with TV, probably with TV show. Say 7 DS TV, who preach pana or Casafa Sunday service in one. Sunday service on the Uzi cancer. Who cry. I say, nay. Na de bende bencho mo kan yo ma no gugu say Job baja Adam and Eve Job by Adam and Eve bush we work kan ye e ma hu say Job kura baja Adam and Eve so fa na say e wa na mu so fa ni nyansa yira e wa na mu so ifo mu ti na say o ma ya so fa na mo yeshi mege baba say mu say no kura Adam and Eve na ati na ya we so bibia so for David ne kufodia Job Baja Adam and Eve. Na Job ya born. Omo ji omo books bi di, ba omo ji Bible ndi. Oji books bi di ba to oji Bible ndi. Job Baja Adam and Eve. Hey, oba dia we omo. The woman say Ebia na chere na wan ti asie yi. Ebia o so chere say the book of Job na ka share the book of Genesis. Ebia sa na okadia na pass Job ba. Oh ya we mobo. Me di bibia chere Adam and Eve Job ba chere eja o. Yo. Ene Job ya born planet base. Say Adam and Eve achinu. Job ni beja o mu a ono no Job ni e born. Dia ne ye Job. Say Job na chinu say so for na kasa ntam bi say o me shoemakers ana say because o ga Bible no a Bible asem o kan no wo che nipa obo mu mfidiase o yeah hey if you try Matthew Krabeka Matthew me go to Genesis Krabbu no abeka Matthew 19 verse 3 who you now refer no be refer to the book of Genesis na so for so any na no ani aba ho so Matthew 19 ai was it na Pharisee for no ba ni nchen e be so hwe say obi ho kwan say asem bi enti oja ne yira na obuaso won say mon kenkan say efifiti ase no de obo onipa no obarima no oba no obo wom di say Job ne yire ben na say Job obeja Adam and Eve asem bi Yakobon kan Genesis 2:21
Genesis chapter 2 verse number 21 was evident Yakupon man eto nipa da odai oyi impadimba no yin mfim padimba ordinam tia enam etua babia oyi dompen free ye no Onyankopon impadimba free nipa mfim ye oba odeni nipa no nipa ne kan se afemi dompem me hunam nie masa sansam fu e mama nkeka o debi masa eye mu ye ntwa so mami ejina ma mehu se adwuma no ayeden ni en sa so fo bebre o di no ka adwuma na ya mere ba je hu se adwuma no se nko ba bia cause ye fenie kotu quotation mani pa hu se hey me se ka die kotu dia mate dadampo tetori bia me ko def mi kofia mi tini su se hey yawe me se die mi kan no ya man se nyina te dada se fe na odi mi fi adwuma ya se yay fena mati asiam pasa osi wa freme bre na kakra bi na wuyi wa sama me hunu se nya wona kan radie ne koso en ma mpa sense nya die wo pese o mote no ena o mote sister brother se wutie me na wani mra ho so na ba bia wote ne se we na muawa run for your life preach ukran me dia sempa na ba wiye obadi e wenhirawo asam na ba wo nkyɛn enhwɛ wo so ene wo ntena na engige wo tata nkopie enkwagye mu enkwagye sam na ba wo nkyɛn yawe muawo na nsi yie asam no enhwɛ wo so obadi e yawe muawo na dwe wa wia ne na adwo no ntutu wa na mo nsi ye wom na wo sam na wo so na mo wiye ye pa adum nti amen pastor mensa yanko yo apostle oboade living yawe onhira bebre enfama misrawo enkwanje sam dwumedie apostle kwajimai wose kitu bi nso wose hwan ni sponsor hwan ni enkwanje sam manager betumi ama Nyankopon afauso ama dwumedie aye krabehwe misrawo so apostle enkwanje sam dwumedie som na akra esakra bawutie course na etu say misrawo bebre numbers ahodo bibi na yabodi ewo dwumedi so ba upese wo boa enkwanje se mbacho hyene so ti number ma bebubo yi number si pe 0242 32 71 72 0242 32 71 72 and as 0 so Greater Accra region na wo pese wo living ya we asafo etugidi anamo a emno ahodo asafo